Nilqakom għal-episodju ieħor tal-podcast tagħna, din id-darba se nitħaddet maħija Julian Kalleja, ħafna minnkom tafuh fl-irwol tiegħu ta' attur fi programmi varji bħal Deċeduti, Min immissu, l-Evanġelisti. Però ma' Julian fuq kollox se nitkellmu dwar ħajja ta' raġel li trabba u trawwem fl-istituti, foster homes varji, insomma, xebba insights ta' ħajja li għajla niddibattu jew niddiskutu jew asnafu li teżisti fi xtutna. Qabel nibdew, din il-poddata ġiet miġuba lilkom minn Nissan Juke li l-prezz tagħha jibda minn 19,250, l-aktar li appella lija fil-Juke bla dubju huwa surita u tidwir eleganti li jisawruha, apparti wkoll jumejlu ħatta dawra u fiha rikba ġmiela. Jekk qegħdin fis-suq għall-karozza ġdida, inħeġġitkom tgħaddu fix-showroom tan-Nissan ġewwa Bla tal-Bajda u tagħtu titwila il-Juke. Grazzi wkoll lil Frank's Gentlemen's Essentials, tinsewx franks.com.mt biex takkwistaw il-kill komentakom u JM Franks ma' checkout għall-iskont tal-10%. Il-ħbib tagħna tal-Valletta Glass 52 sena esperjenza fis-suq tal-ħġiġ dekorattiv u ma' għażla tal-ġen għal xogħol ta' dik ix-xorta. Kelmuhom, grazzi lil Likebs diskont l-aħħar sondaġġ huma l-iprem għażla tal-poplu Malti. Makes sense meta tqis li jaslu fejk fl-inqas ħin u blirħas prezz 99866425 jekk tixtiequ li l-Andrew ta' Derek Meats jasal sa fejkom basket ġubijiet fi żmien 48 sija, guys, 48 sija basket karnali ibellaħkom. Grazzi kbira lil Shirley tal-Motion Blur li dil-darba għalatna selfitna il-kameras u minn ħajra ma konniex naħdmu, share. Grazzi ħafna, qed isikura Insurance Brokers għal kull xorta ta' assigurazzjoni, żgur li f'ħajjitkom hemm bosta affarijiet li jxirqilhom jiġu mħarsa polza komprensiva għal daqstant kelmu l qed isikura. Dak kollox minn naħa tagħna, grazzi dawk l-ħud tal-Patreon, subscribe, like, etc. Tlaqna issa b'episodju ieħor tal-podcast ta' John din id-darba ma' ħija Ġiljan. Nirdefaw najdu kemm għal-buzz Min wahda neħibu tnejn Ma nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Podcast ta' John! Fuq il-Podcast ta' John! Mela, tlaqna? Tixtieq grok qabel ma nibdew? Rilassaw ftit, meda vera whisky għal-qalbi insomma, u Franks dajem li jibba ups, ħarbit li naqajdeja. Jindunajt. Għaffir li No, rejt. Jow le, insomma, fidejk, mela cheers. Cheers, bro. Podcast ta' John flimkien maġġedin Kalleja. Mela, l-istoria tijak tibda mill-Orsolini, Osimu. Pita ħafna. Mela, l-istoria tijak mill-Orsolini tibda? L-istoria tijak tibda mill-Orsolini. Ma jindejjem nenfasizza li meta inti tkun żgħir naħseb diġi li għattilek actually li l-adolescenza ma tantx għandek kontroll fuqha. Xi ħaġa li ngħidha ħafna. U biex nerġa' nsemmi l-memorja sakemm kbirt naqra like 9 hekk skoprejt li nkontem. Qabel 9 ma konx taf li kont qiegħed l-Orsolini? Kon naf li kont x'imkien, però ma kontx naf. Kon naf li kont x'imkien, però ma kellix id-dettalji ta' fejn u kif. Però u mbagħad kif bdejt nikber jibdew tuk ċertu dettalji taf kif u da. U wara l-Orsolini li kien ta' Sliema, kont ġo Istitut il-Belt, li ma nafx fejnu sal-ġurnata tal-lum, ma nafx ismu, pero naf li kienem soru partikolari nsemmija Sister Valerie, tajjeb, li sallum il-ġurnata still, something in me has inħoss sistra a mother instinct minn dil-persuna. So meta jen niftakar fija, inħoss a mother instinct still, to this day. It's tiny, but it's always there. Because it happened. You know what I mean? U ma dis-sori jena kont mid-dera l-belt u għandi ritrat taħħad u għandi u mort biex naramilu ximma kienet ma tiflaħx u insomma u nixtieq nerġa'. Il-tqajt magħha ma jew ma daħlukx? Ma stajx niltaqa' magħha
Bat għadda żmien qalu li jerġa' pereżempju ma ħadx l-inizjattiva minn naħa tiegħi. Tajjeb. So, u bat wara l-belt. Ma bqajt tiftakara hekk ix-xeħta tagħha x'kienet. Visually kważi ma niftakar xejn. So when I look at this photo, nħares lejda ritrattu ngħid qed tifhem inħossni close tagħha. Imma tgħidli xejn li niftakar fuq il-post, jiġifieri x'kien hemm ma kienx hemm fil-post, min kienu n-nies, x'kielt xejn. Xejn. Però il-feeling ta' magħha dil-persuna baqgħet miegħi sal-ġurnata tal-lum. U x'inhu l-feeling? Il-feeling huwa xi ħaġa ta' mother instinct qed tifhem like li inti maħbub, li inti mħares, li inti Eżatt. li hemm xi ħadd li qed jagħti kasek. Li hemm xi ħadd qed jagħti kasek, eżatt, spjegajt eżatt. Li you know, and then when you look at the photo, like photos are amazing, especially you know, photos today on Facebook are still memories for everyone, but they're digital, you know, sort of. Imma a photo back then tgħid li kemm tidħol f'dettall, imma fil-verità meta tħares li anka the vintage look of that photo, qed tifhem. Huwa xhieda tal-epoka. It's more real, eżatt, xhieda tal-epoka it's more real għalija. Tifhem meta ħares leħ. Anka għax ir-ritratti kienu ħafna iktar skarsi dak iż-żmien. Allura llum il-ġurnata tant huma ubikwiti ir-ritratti li jisu xi ftit tilfu l-valur bħal kieku pereżempju kieku dil-mejda kollha magħmula mid-depp u kollox magħmul mid-depp, id-depp ma jitlef il-valur. Dak iż-żmien niftakar tipo inti tintefa' qudiem il-kamera, għamilt il-praċett pereżempju tintefa' fuq il-kamera u nispera li ġi tajjeb speċa dar retratt taf kif. It's epic. Għandek dawk l-24 ritratt, issa naraw speċa. Eżatt. Le, u fil-fatt jiena għandi borza ritratti. Għandi borza ritratti ta' meta kont żgħir u għandi xi ritratti wkoll ta' meta konna l-Ingilterra. Meta morna l-Ingilterra. Jiena inti? Jiena int il-mami Marjella. Abigail u da. So, u still meta istra nħares lehom u ngħid daw għadhom għandi. Taf kif like daw nista' napprezzhom. Qatt ma nista' napprezza Facebook u sort of. In the same way, never. U anka il-memorja kellhom jiena speċta kont insejta pereżempju dik tal-Ingilterra kont insejta. Ma kienet leġendarja l-Ingilterra. Tiġġajta. Meta morna daw il-Petticoat Lane tiftakar? Petticoat Lane u kont ġibt l-ewwel Dungarees jien ta' Tommy Hilfiger taħt il-bank intaw li u jena ġibt flok kisfar ta' Tommy Hilfiger kien jajjat ma nafx tiftakrux. Le, da niftakrux. Tiftakrux, Sejna u tkella l-bazgant l-istess ħwejjeġ. Kelli bokka bih, insomma, nafx ta' Georgetown tiftakar dik ta' George dejjem li ġildu fuqha. Dik leġenda. Bisa minn ħajja bibija. Issa nitkellmu fuq il-btala. Naslu l-btala, forse naslu, din hija tema rikorrenti tal-podcast, nibdew nitkellmu u ġerment jiena issa nitkellmu fuq aktar tard u aktar tard ma jasal qatt u mbagħad fil-każ nagħmlu episode 2 insomma għandu speċa naqbdu l-iktar modija naturali, speċa għanżu nippruvaw nżommu il-ġrajja in sequence. Lineari, eżatt. Mela, wara l-Orsolini mort il-belt. Wara jsir mort il-belt immaħar, kienu naħseb dawk is-sentej li kont l-ewwel. Kemm kellek żmien l-Orsolini u kemm kellek żmien il-belt? L-Orsolini kont tarbija literally, tifhem? Ġifieri that's obviously why I don't remember most of the stuff. But kont il-belt ma' di Sister Valerie. And then I find myself, that's how bad my memory is of my childhood, of details. And then I find myself in this family which I was fostered. Fostered for the first time. Kienu koppja miż-żewġin, kellhom ġiex titfal diġà, kienu naqra kbar. Mari u Victor, jekk forsi qed jarawna. Xanna, Mari u Victor. Kienu all right jew? All right, leġendi. U bin dak iż-żmien niftakar il-momenti kelli momenti sbieħ, taf kif? The food was always good, sorry Mari, ma vera, kienet tagħmel ikel vera tajjeb. Ġifieri ta' tifel. Minn hemm bdiet ir-relazzjoni romantika li għandek mal-friġġijiet ma' Malta u Le ma naħsibx. Actually dik naħseb tatni push għall-memorji, fimt? No. Niftakar ngħidulek li kellek tiftakar li kellek relazzjoni tal-biraħ lura di. L-ewwel tfal li kellu ġuni il-friġġ tal-tamajsi. U kienet bjonda, kienet safra. U milu semmejta laqas temmen, jumejn u kont jgħat fuq xogħol
U għaddit waħda għalet istrajjena l-friċ ta' d-dar tijaj laqsim issa, ma meta mur għan tommi, bil-forsi niftaħ il-friċ. U fakritni fija, għattilom, minn kelli reazzjoni kbira mal-friċ ta' d-dar. Niftakrek. U xismum, Viktor u? Viktor u Marie. Viktor u Marie u kellhom żewġ it-tfal. U kan kellek żmien kbar. Bak kelli nimmaġina kelli xi 4. Minn 4 naħseb sa 4 sa 6 naħseb. Xi 2 years it lasted. It was good, obviously. I mean, I'm sure I was cared for. I felt, again, like the good things you can remember, especially when you're a kid, you can remember it a bit more in depth. Ġir niftakar li kil tajjeb li I was loved, tifhem. Tajt li jiġri li meta tkun żgħir moħħok ikollu l-fakultà li jirrepressa affarijiet li huma iktar traumatiċi, allura tiftakar biss l-affarijiet sbieħ. Jew iktar l-affarijiet sbieħ, forsi ngħid il-kazzati jekk hawn xi developmental psychologist waqani għandek fil-free. Asnaf kif nirrispondi għax again naħseb kemm tant kemm tkun żgħir illi ċertu ħsara mhux ħadd tiftakara. Naħseb ma jirripressa bħala strateġija biex inti ma tibqax għaddej bil-ħajja traumatizzata, tifhem li ġedna li moħħok għandu isu skip fej kollu daw il-memorji l-koroħ u jgħid le, di għalġu l-skip, mus nżommu jilu l-ġuljana xin kalla jibqa traumatizzata l-għom l-spiex. Imma jena naħseb li għaxtant kem tkun innoċenti inti b'mod naturali tagħmel skip, għax tkun żgħir. Probabli l-lum ġurnata ma tagħmilix. Eżatt li qed ngħidlek fakultà bioloġika biex iżżommlok naqra minn dik l-innoċenza forsi li qed inti. Mela. Jista' jkun. Viktor Marie, u għalfej għamilt sentej biss magħhom? Għamilt sentej biss l-ispekulazzjonijiet kienu li ma setawx, cause they couldn't cope, etc. Mbagħad wara ċertu żmien skoprejt l-istorja kienet differenti, tifhem? Kellem xi ħadd li jastjena għal din il-ħaġa li jiena nibqa' ma' dil-familja. Li jastjena f'liema sens? Li kellu responsabilità tad-deċiżjoni, tifhem? U għażel li jgħid le. Xaħat mill-bord, ġifieri terza persuna. Terza persuna li sal-lum ġurnata jien għadni ma nafx minni. Tifhem? Kultant ngħid tajjeb li nsir naf minni. Ma ħalib bildi aktar rabja ġo fija, jew tifhem. Mbagħad ngħid ma jiena għalfejn għandi bildi rabja, jiena jagħtaw, tifhem, like the fact that everything happens for a reason, you know. I would not be here talking to you, would not be my brother if that person did not, you know, so like live and let live, you know. Stramba l-ħajja u ma dak ispiċċajna. Le, dik ngħid ħanqatt aktar ħin inqas irrabjat. Qed tifhem u bil-kazzati kollha li għamil ġoħajti għal kemm jien il-ħajja tatna ħafna. Qed tifhem? But still, innaqqas il-guilt milli ngħid għamilt ħafna verdi żiena x'kieku ma għamilx dawk l-affarijiet żiena again minix qiegħata u qed inkellem lilek u m'intix hija. You know what I mean? Ġifieri dik għalija ma ngħid għaddit marriħ taf. Good riddance u speċ taħħa, you kind of get on with it. U apart li qabli di l-ħagġa ma millix b'malizja, speċna. Forsi fil-fema tiegħu he was looking out for your best interest, min jaf. Could be for his best interest. For his best interest. Good luck to him. U so, mela bej 4 u 6, konġu dil-familja. Konġu dil-familja, eżatt. Umbat, x'digressjoni ħadet għajdek? Umbat bdiet, there we go, ara l-pattern kif inhu. Fil-fatt umbat tibda tikber u dawk l-affarijiet li inti semmet li huma traumatiċi jibdew joqtuk iktar. Tifhem għax qed tikber. Mela mbagħad mort f'Raddiegu l-Ħamrun, sewwa. Ma kienx esperjenza sabiħa, at all. M'għandi xejn kontra ġifieri dik l-entità, ġifieri l-post fil-Raddiegu, I mean at the end of the day it was an institution, qed tifhem, u għadu sal-lum nimmaġina ħanejtek. U xorta qed jagħti saqaf fuq ras in-nies. Qed tifhem, però għalija ma kienx esperjenza sabiħa, qed tifhem, it was dull, qed tifhem. It felt dark when I remember, you know, the big corridors and you know, plus li kienem sfortunatament nies li kienu jaqalaw idhom mhux ħażin, tifhem? Mhux ħan nispeċifika f'ismijiet, però kien hemm sisters li kienu jaqalaw idhom naqa' mhux ħażin fuq it-tfal, tifhem li
So that's part of the bad experience. Tifhem, to name one. Konti għatem weekend darba u konna jiena u tifel ieħor. Tifhemx, kien hemm tfal li kienu jmorru dar fil-weekend, kien hemm tfal li għand il-familji tagħhom bioloġiċi, kien hemm minnu kien qed jiġi fostered pereżempju u beda jmur. U darba insomma qed nieklu jiena u dat tifel fil-weekend u kien hemm ġifieri min kien qed jieħu ħsieb, mhux ħanispeċifika ġifieri min hi jew min hu, jew xrazzu jew mill-impajsu. U meta niftaħar fit-tarja, jien l-ikel taf kemm ħobbu ġan. It-tarja bil-butir jiena nadura u naħseb għax kieku ma vera ma nħobbx niekol kieku ma nikolix. Għax dakinhar f'dil ġurnata qed nieklu tarja bil-butir u burger, qed tifhem? Actually, naħseb kon diġà nħobbu l-ikel għax għanilek ġara. Kon qed niklu burgers u tarja bil-butir u da t-tifel ġbitlu burger jien mill-platt ostra. Tifhem? Surprise! No, kom, ġbitlu burger mill-platt hekk. Tifhem? Ftit tal-mejda, bro. Sorry. U ġiet ma mhux ħafna. U ġiet dil-persuna insomma u li qabdet li rasi u daħlet tieri ġo tarja bil-butir, bro. Tifhem? Yeah. So that was kont tifel ta' 6 bażikament. 6, yeah. Tifel ta' 6. Eżatt. So dik kienet kera l-Fraddiego għalija ma kienx esperjenza sabiħa. Għax niftakar it was mhux apparti li kien differenti wara, għax it's pretty obvious, inti fil-ġo familja tifhem you're being nurtured, you know, or in a way loved because you have a lot of attention on you. Tifhem, again, mhux biex inneħħi l-preġu u nneħħi taf kif il-mertu l-istituzzjoni per se. Tifhem, jiena kif kolli nneħħi mertu anka ta' tifel kont naf nażel inneħħi l-mertu lill-individwu però mhux il-post. Tifhem, ġifieri at the end of the day. Discerniment ibes, għal tifel ta' 6 snin da. No, but ma ħanejdlek, you can tell. Tifhem, then when you reminisce and remember, then you can tell. Tifhem, you know, this is like I give you fire and water. Put your hands in fire, put your hands in water. What would you choose? Choose water, għanna xdaħa jaħraq. Tifhem, ġifieri inti ġo moħħok naħseb tagħmlu dak il-paragun xorta, tifhem? Dan all right, dan le. Jien anka ta' tifel. Ġil Fraddiego kien hemm nies li kienu all right? Kien hemm nies li kont isib faraġ fihom jew imħabba jew attenzjoni so and so, but it was tricky because of the age, tifhem? You were there at that age you can only recognize it, tifhem? You can't actually, you know, like say kif ħanoħroġ minna di. You know, you had to suck it in. Tifhem? You were that in transition of being aware. Allora inti ta' bej 4 u 6 qed tiġi aware, però fl-istess ħin għandek this dark place illi inti you feel saddened because you just been in a family. Taf kif? Ġifieri disparità bej familja u bej l-istitut kienet kbira. Kienet kbira, mela, kienet diġà bdiet tinħass. Kienet jibsa dik it-tranzizzjoni bej familja u istitut. Evidentament iva kien hemm affarijiet li kienu jdejqu ħafna. Fimt, ma nistax niftakar ma nistax ngħidlek kemm ħassejt nimdejja u kemm kbejt, you know, I can't really, you know, remember what I did. But all I remember is at that time when I remember, you know, the little memories I was mentioning, tifhem li nħares il-fuq nara fin post kbir u dak id-dawl abjad per eżempju, you know, isom cutaways are. You know, cutaways are li fakru klienti ta' dik l-età, you were sad at that moment because you just, you know, you felt loved and now you don't really feel loved. It's all about love at the end of the day, you know, li inti vera tħossok li xaħat, it's more of protecting naħseb għat-tfal. Meta tkun tifel li tħossok, you know, safe. Naħseb li għal-tifel ta' dik l-età li ma jħoss li m'għandux reference point ta' xaħat li għandu l-ewwel u qabel kollox l-interess tiegħu. Eżatt. Naħseb hija xi ħaġa tal-biża'. That's a very good example. Għax inti that's a very good example. Għax inti meta tidħol f'istituzzjoni and you're going through that transition, you start seeing more of you. Ta' miktar tfal. Qed tifhem? So, allora l-attenzjoni tiġi subdivided bej it-tfal kollha mhux bej tlieta ta' min-nies. Eżatt.
Yeah, so but that was Fradiego. And I was then fostered for the second time. So naf li forsi nitkellmu fuq fostering imma Spiega d-differenza bej fostering u adoption. Dawk iż-żewġ għażliet li hemm, fostering jew adoption. fostering jew adoption. Illum hemm affarijiet differenti bħal li tiġi fostered u like eventually there is the process is ongoing biex inti tiġi adopted. Tiġi adottat totalment. Biex nagħmel rimarka fuqha ġifieri what I went through Fradiego l-fatt li jiena ġejt fostered it-tieni darba. Qed tifhem? It-tieni darba. Lucky. Mhux normali. Le, mhux għax mhux normali, għax diffiċli ħafna. Ħatta ħafna tajba d-direzzjoni tal-mejda. Ħafna tajba. Qed narak sejjer tajb. Nara iktar law. Bitnej laħjar. Bitnej? Għamma flimkien. U għalfej kienet kon daqsek, għalfej tħossok daqsek fortunat li. Inħossni fortunat għax as I grew up I realized that it's, through social workers, through, fimt, it's difficult, tifhem, to be fostered at an older age. Tifhem, ġiri inti ġeneralment, u forsi, imbidlet nara ta' over this, pero ġeneralment, who wants to foster from a younger age. Tifhem, biex jekk l-opportunità li dan it-tifel jew tifla jibqa' miegħu, tifhem, tkun iktar possibbli. Tifhem? Nasab hemm ukoll motivazzjoni minnaħa tal-ġenituri li hija ftit egoista, speċta nasab jekk jiena nadotta xi ħadd li jkun iktar żgħir jew foster u jkun iktar żgħir, iktar nista' ninfluwenzah. Iktar ħaddih il-ħwejjeġ kulturali tiegħi. Le, ġifieri hu ħajjidra jgħix fil-familja tagħna bin-normi tal-familja tagħna qabli tifel li kollu 8 jew 10 ikun ġa a bit set in his ways. You think someone would think like that? I think, perswas li jkun hemm minn isa din il-ħaġa u tu anka naħseb hemm nasbi se jkunu It's more of the owning ta' mhux just the culture. Owning, eżattu. I think it's the owning li inti u ġeneralment anka speċjalment dak iż-żmien kien hemm ħafna nies li jdu jfosterjaw ġast għax ma kellhomx tfal. Qed tifhem, ġifri llum il-ġurnata it's more nies jieħdu training u courses u jagħmluhom ħafna assessments, qed tifhem illi taf kif ma kien hemm naħseb il-perċezzjoni at the time li ħafna minn nies ġast għax ma jkollhomx sa jridu jiffosterjaw. Qed tifhem allura tidħol li qed tgħid inti tal-owning. Qed tifhem li jiena mhux ħalli fosterja ta' jgħidu għax qed tifhem. Hekk kienet qabel m'għandi l-ebda disrispett lejn dawn in-nies, għax xejn għax it's still a beautiful thing, imma kienu more leaning towards il ħaj jiffosterjaw and għandhom jisu fil-kuruturi ta' moħħhom at the back of their minds. Illi dat tifel mux ħajitla, tifhem, when the fostering in reality is illi inti t-tifel jew tifla qiegħed qegħdin miegħek għal ċertu żmien, tifhem, to have a loving home and then if needs be they go back to their biological family. Tifhem, malhom ġurnata differenti, ġifieri. Dejjem il-bib miftuħ dik ġismu. U l-ħin ma jkunx stipulat minn qabel u xek. Jekk pereżempju l-ġenitur bioloġiku jażel li jkun jixtieq it-tifel lura, jekk taħdem? Ek taħdem minn awej, ifimni, jew ifimni, il-ġenitur ġeneralment ma jkunx jista' kollu tifel jew tifla miegħu. Jew għax għaddejjem il-problemi tiegħu, ġifieri dan anke dik il-persuna tiġi assessed, tifhem jara li they can give him still a loving home għalkemm huwa tiegħu, qed tifhem mbagħad jekk ma tistgħu ġeneralment imur care order. Tifhem li hu tifhem jiġi totalment taf kif taħt il-kustodja tal-istat. Il-kustodja tal-istat. Il-Ministru ta' kienet tifferma jgħid. Tista' tgħid, eżatt, li huwa ifhimni li għat-tifel u tifla kważi aħjar, sens li għandha ċans li, ma tkunx f'ċertu dinja u le, tiddispeċika l-familja, ovvjament. Tifhem mallum hemm ħafna, jenfasizzaw ħafna. Għadni involut issa fil-fostering, ma stax nispeċifika ma l-entità, pero... Għalfej ma tistax speċifika? Għax partikolari ħafna, ma nistax forsi taf kif.
Le, l-lum jenfasizzaw ħafna anka meta jagħmlu l-assessments illi like they have to titkun vera naturali għalihom illi they are ready qed tifhem to give the world to this child qed tifhem but at the end of the day qed tifhem if there's the possibility of them going back to their biological family it's gonna happen qed tifhem. Inkellek raġun pittost jien niftakrek tiltaqa' ma' ħutek anke jien kont qajt ma' ħuk iż-żgħar. Ngħidu hekk provide, tifhem, provide at times, ġieli provaw ma mhux dejjem kienet faċli, tifhem. At the end of the day everyone leads his own life, taf kif. Għadni in contact as I grow older jisom l-affarijiet jitranġaw sort of. Mhux jitranġaw għax ma kien hemmx fil-verità xejn. Ikun hemm iktar kuntatt, tifhem, ikun hemm the why not factor sort of. Bda tikber bda dejt, you know what the heck. Taf kif. Yeah. So, Naħseb ta' għax toħodna ħafna postijiet. jekk trid il-ħin biex tespandi fuq Le, għaxi, toħodna ħafna postijiet, allura jekk nintelef ftit. l-immodija. Visualizza. Tiġrili jien. Kollet nivviżwalizza. L-ADHD dik huwa l-istat prevalenti ta' ħajti. Mela, ġejt f-fosterijat it-tini darba. It-tini darba, eżatt. U kif marret dik? Issa dik kienet, that was a whole new world. It was more colorful, at tifhem, you know, you're growing, at tifhem, it was a young couple, Charmaine and Noel. Nselmilhom jekk ta' Charmaine żgur nselmu. Noel dan li kien bodybuilder ukoll. Kien bodybuilder, ejja, Noel. Xebaġin konta li kellu jidu daqshekk kuxtej. Eżatt, hemmhekk ta' 10 aw ta' 8-9 kont diġà fan tal-Mr. Olympia jien. Qed tifhem, ħalli mbagħad qatt merbaħ taw. Ma memx tagħmlu. Kont viċin, Kont viċin, ftakar kien. Ħejni, għamili li ħejni. Għadek is-segwi jew? Ija, ta' għad ninsegwi għal Mr. Olympia għad ninsegwi għajen. Minu popolari palissa? L-axħal li rebaħ kien Big Ramy. Xamlu? Tal-ħagġeb xamlu tal-ħagġeb? Tal-ħagġeb. Ħajrina Big Ramy. Big Ramy, mi ħajrina. Waraj kammek. Ejja, fejn. Big Ramy, għammu l-bon. Big Ramy, għammana Big Ramy. Ma dak 2018, jek issibu ta' fil-ħin għad, ix. Jek issibu fi 20. Pasta zata dik. Pasta zata, mux aċċettabli li bniedem ikun. Amazing, man. Il-dedikazzjoni men ta' daw il-bodybuilders hija xi ħaġa inspjegabbli. Jiena niftakar insomma konna nifrekwentaw ħafna Bertus Gym speċta qabel il-pose dawn ġifieri u qabel il-competition tan-nabba u hekk niftakar ikun hemm tipo l-arja biex timxi minn magna l-oħra titqatta' tant ikun hemm testosteron fl-arja jkun. U jkunu aġitati men għax ikunu bid-dieta. Bid-dieta, eżatt. Jridu jitrenjaw xorta aggressiv. Bil-kemm tista' tkellimhom fil-verità. Imbagħad wara ssibhom wara l-competition wara li jagħmlu l-karba ikunu vera nies ħelwin doċli u fil-fatt inti qed taħdem ma' bodybuilder, le? Mela, mal-King Pierre Mifsud, xanna Pierre. Li apparti bicep miċidjali għandu fenek moqli li pikki l-klom. Jena fil-fat aħna jena uġan niftakru il-Pierre, niftakru Għadu jitrenja l-Pierre? King Pierre, għadu jitrenja, ma jitrenja, madux naħseb jikompeti, ma jidix għadu jikompeti, ma. Niftakru sew il-ġim, ġiviri. Kien karatru, u għadu karatru, ma jinsirt nafu, issa sirt nafu pala persuna ġifiri, għazin jina għat ftit kellimni, ġifiri, konna zar ftit kellimtu jien specialment, naħseb inti kellimtu ktar minni. Ftit ktar minni. Pierre huwa ġifiri, Pierre huwa one of the sweetest guy you'll ever meet. U vera mandux ix-xeħta. U vera mandux dik ix-xeħta vera, imma Pierre. Intaf, u l-Pierre Waze. Waze għamilli. Le, b-serjetà. Għax inti taraw jerfaw xi skwatta xi 200 kilo. Għandu dak il-husky voice u hekk, tifhem. U leħnu biżejjed, però Pierre huwa one of the sweetest guy you'll ever meet. Għal-bibira, genuine, honest. I can't really. Like, I think this past year or so is one of the best people I met, ħanajdu hekk. Yes. U niftakru, rebaħ, kemm il-darba, xkun jom Pierre? Mifsud. Pierre Mifsud, kemm il-darba rebaħ Mr. Malta Pierre Mifsud? Ma nafx, onestament. Imma
Il-bon ħajdinna? Il-bon jgħidilek kollox, bro. Kollox ħajdinna. Il-bon kapaċi, kompetenti, kif jgħid. Kif jgħid il-bon. Mela, insomma, le, dak u għem bittat semara. Dak u. Ma jgħta Bertu ġini, għax Bertu kien jgħamil il-pose down tal-miliet. Kien jgħamil pose down il-pose down tal-miliet, l-oratorju, jien kontu mur mal-iznaj. Mal-iznaj, ma Martin. Mal-iznaj. Jekk l-iznaj nsemmu ħafna. Kien xismu, kien importanti għall-izvilup tiegħi l-iznaj istra. Ejja, kont minn għalija li kont kull, so kemm labli cross, jab, cross, hook ġuħalli. Għax inti, u għasiru, taħseb li. Ejja, ma ħafif men, tipo fight fil-ring, taf kif jina kantuniera u sakemm għalu fight, tipo kien ġaw. Kien diġaw. L-iznaj? Le, l-iznaj kien ikun dak it-tip tipo inti tagħmel bicep curls, un bad daqqa waħda tara parsa għajek, mill-mera tara parsa għajk. Tjamel stand, Marraġan, imma mux ba training, just biex xek, biex fixklek. U dak l-accent naxxorej? Ejja. U jien jidri l-iznaj għandu mara skoċiza u l-iznaj li skoċiza, le? U twila, eżatt, u l-iznaj fiħdaz dil-mejda. Le, għet nċajta, ftih. Flimma mux twila ħafna. Le, mux twila ħafna. Insomma, tifel partikolari talla. Mela, erba darbit. Rebaħ nabba Mr. Malta. Pierre. Nerġa għaddi saħdek, bro, nerġaw jiftu. Meta tiftu restaurants? Safejna fils kont il-Bobby ħaj jiftħu 10th of May, pero sal-5 ġuri ħan jiftħu weekends bej l-10 u l-5. U l-għala darba s-sibtu għan nofsinar ġejt. Eżatt, ma kienx jiftaħu s-sibtu nofsinar. Feta ħax kienu kontu ġejn intom u kellu x-xaħat tiegħu. Onorat. Għara minn uġbu onorana bil-prezenza tiegħu. Ek għallek? Dele, dika, saying, anyway. Għandi l-problema ta' ego. Vera? Le, ma tanċ. Maħx, kif tarani? Għandi problema ta' ego. Ħanni, ħankun onest. Sal għedinaw dak id-naw whisky tajjeb ek, għed biex nitkellem fuq affarijiet vera deep. Allora ma sax ma jidekx di. Inti? L-ego? Inti? Għalli, għambat ma ħanajdlek. Biex il-kur bizgur. Għadħallini ek? Le. Ħanajdu ek. Jena ego konfidenza, differenti, jo. Lektit naqa ego biex kollok il-konfidenza, pero mbatt meta jġi eccessif nasib mbatt tista' dak għandu ego kbir. Fimni. X'nu l-assessment tiegħek? Taħuk. Naħseb bilanċjat. Bilanċjat, anke għosni bilanċjat. Ta' edited dan ħat edit jahda? Le, preferment le. Ok. Mela, konna wasalna t-tieni. T-tieni Foster placement, eżatt. Charmaine u Noel, eżatt. Darba l-oħra li minni xegribel, da impliċitament qed jgħid li għandi ego kbir. Le, ma ċekjen. Insomma, ma nafx kif tiġi interpretata. Jinnaħu gosna l-ak timraħ, ġan. U biex timraħ trid livell ta' konfidenza. Jien għandi ego ta' man in patches. Jien naħseb kulħadd għandu ego in patches, ifhem kultant. M'għandux giddib. Jew ħaddim tal-gvern. Mela, kif nkomplu minnaw, kif ħan iġi lura minn botta daqshekk spjetata. Sorry. It-tieni darba li kont fostered. Dan edited? Laqqa xejn. Mela, it-tieni darba ġejt fostered. Ġejt fostered. Kemm dom fostered magħhom? Dom naħseb jidir li dom xi sena u 7 xhur jew 8 xhur jew sentej asnaf. Onestament. Pero kienet esperjenza sabiħa ħafna. Għax hemmhekk vera bdejt nikber mbagħad. Smajt l-ewwel mużika, kelli l-ewwel computer, you know what I mean. Kont ma koppja vera dom żgħar, allura, you know, they had their group of friends. Illi jiena kienu għalija jisom familja wkoll taf kif. U kelli naħseb l-ewwel father figure tista' tgħid, tifhem b'Noel, you know. Darba kiel il-figolli kollha tal-familja u għadek muġu. Għadna muġu sal-ġurnata tal-lum. Noel, sorry bro, inni ma nara kemm figolli. Mux aċċettabli. U Charmaine kienet is-sajjer tajja, bro. U kol. Il-qattisa. Kienet tagħmel daw l-injokki
bl-ispinaċi u l-irkotta ma tnajdlek. Sa ġurnata tal-lum għadni narani jem bil-qeda. Rasi ġoda l-njokki, ġivini. Ma kollox, mal-fej fuq li kera. Tiddur ħafna li kera. U sa vegetariano għollu zirt. Ejja, 7 months. Għalfej. One, il-laħam mux għas-saxħa one, sawa, biex ma konx ipokrita, mux ħajdlek għall-annimali, ġimma one għas-saxħa għax jena minix fan ta' ribaj u loins u kommedi. Naf, bieċa laħam minħobba, tifem, imma jekk ta' mill-li ġiġ platti u ta' mill-li platt ribaj, tifem, USDA. Armeċ, u ta' mill-li platt kombi fu chicken luncheon meat u salzet, dan għazen. Dat salzet u għek. So that was one of the main reasons. Bat rajt, kontrajt. Nistaw nifqu najdu li inti ħija jew kif taħdem di sound divorce. Nistaw nħdu break, jek tit. Nħdu break għal-issa. Can we be on a break? It's not me, it's you. It's you. Divorce temporani. Divorce temporani, għaret. Bat rajt Life on Our Planet ta' David Edinburgh. Ma nafx rajtux. Le, ma rajtux ma smajt bih. Impressionali, mux impressionali, għaxaw ħafna dokumentari li they oversell it to you, tifhem, jek tibda tar dokumentari fuq veganism, cowspiracy u daw, they oversell it to you. I know that, all the companies in Amerika li għandhom xaqsu ma' diabete ma' l-kanċer u ma' sponsorjati minn nies illi bi offeret li qabdu l-kanċer, per eżempju, but still it's oversell. Dan purament qed jgħidlek qed tifhem li qed teqret id-dinja u teqret lilek innifsek mingħajr ma tifhem. Like he takes you through a journey. Fil-verità nasib mhux qed neqerdu d-dinja, qed nagħmlu d-dinja inqas abitabbli għal bnedmin. Eżatt. Għax imbagħad speċa tipo aħna mutu għax. Ejja, da għal 2054, qed tifhem u jiena ma tajtx. U d-dinja tuħurruh fil-verità. Jekk nisparixxu aħna għal ejja men, żgur. Perswas. So that was the reason. But of course, sem. Ġviri, u jgħat li jem korrelazzjoni bej li tkun karnivoru u xieġi global warming? Kollox, eżatt, l-ekosystem, kollox, tifhem, il-ħela tal-ilma, l-għażla ta' fejn għamlu l-fishing, għed tifhem, zone kollox, tifhem. U jena dijan ħassejt ipokrita, għaxnejdu il-fest, għaxejt il-verita il-verita. Mela, il-klip, aħna naraw il-kajos, naraw l-wendi ta' ebi, man, nġennen, tifhem. Taf kif, bat nara fenek, nemmu xorta ħelu. I don't know. Diġi li kontemplajta. Imma kontemplajta li għan nifsi, like, I'm not gonna criticize anyone that has, it's like, I can't stop people eating meat, I'm doing it solely for my conscience and for my health, I'm being honest. At the film, because I can't change the world. David Edinburgh can give you a documentary about it and fucking explain it. At the film, I can't help the people in Africa, unfortunately. Ekku. Pero naħseb ara, mela, il-simpatija li għanna li il-klip għal kontrarju ta' jenna fit-tiġiġu il-baqar, per eżempju, naħseb dik ġeja mill-fat li il-bniedem u il-kelb għal żmien twil kellhom alleanza. Ġiri evoluzjonalment, aħna evolvejna fl-imkien fej il-bniedem kien jiltaqa ma ġgajtiet pack, x'tiġi? Wolf pack. Il-kelma pack. Google Translate. Il-wolf pack. Ma bil-Malti. Ġiri il-bniedem kien jiltaqa ma l-pup. U kien jiprofa jibni amicizja għalfej, għax fl-imkien kienu tim vera tajjeb biex jikkaċċaw. Ġifiri, aħna jelna eluf. Le, mux wolf pack. Le, pakket tal-lupu għal-Google Translate. Le, ma nasibx. Xinija? Għax ma nix, le, għaw kienaw, el-pup, jek ma jtmur Arħasan. Arħasan dak ta' Birzabuġa. Arħasan, le, kienem il-pup, kienem għanna l-jumfanti, ċrif, kull xorta ta' annimali. Le, ovvjament, qabel ma feġġew. Flim-snin, flim-periodu mela da. Issa l-qatli d-duda. Ma nafx l-periodu, imma. Di vera interessanti. Xi 30,000 sena ilu. 30,000 sena ilu. Eżatt. Jew kemm ilu l-PNN kienu fil-gvern.
Jew kemm baqalhom. Fl-oppożizzjoni. Mela. I don't know where I'm going to this. Yeah, feel free li twaqqafni. Xkont ngħidu? Le, allura il-bniedem kien jikkaċċa ħafna mal il-pup. Eventualment, meta il-bniedem beda mbagħad jiċċivilizzar ruħu ma kellux aktar din il-proklività għan-nomadizmu meta beda jissetilja f'ċivilizzazzjonijiet, eċċetera. Beda ċivilizzar ruħu. Il-pup beda jiddomestikom. Kif wasalna mill-lupu għal-pudel ma nafx, però b'xi mod irnexxielna. U allura il-ħbiberija tagħna, l-qrubija tagħna bejn l-pup u l-bniedem hija antika ħafna, ġifieri x'imkien f'moħħna aħna x'in naraw kelb narfu li dak huwa il-ħabib tagħna biex immorru nikkaċċjaw iċ-ċerfa pereżempju. Fil-fatt qed intribu hemm storja men vera tajba naħseb il-Wejza jafa ta' dak iċ-Ċiniż li kien fuq Joe Rogan, Ċiniż Amerikan, vera nkun razzist, Orjentali Amerikan. Orjentali? Azjatiku, bro, ġejb orientali. Orientali Alibaba, orientali. Le, orientali se qed tgħidlu spring roll jew. Mhux vera, amma. Ja, eżra. Inti xtejni, bro. Tarani naza u batti t-sappu miej. Mela, le, u kien hemm da l-ostra Azjatiku fuq Joe Rogan, ħajt l-aħħar Wejza, x'ismu biex. U da baskament, Azjatiku Amerikan mar l-Afrika, għax kien imxebba minn ħajti u ma nafxiex, u l-taqa ma' din it-tribu. Li għadhom jiexu dal-hunter-gatherer, dal-arranġament ta' hunter-gatherer. U daw kellhom, daw tefa klip insomma, ma kienux il-pup, kienu isu klip bej domestikati u bej il-pup. U daw kienu joħorġu l-istorja jek tismaħħa vera tal-bliħ, għax da kien Azjatiku vera out of shape, boċċu għanna, u daw l-Afrikani kienu kollha muskolati jisom, kull Mr. Fitness Olympia. U kienu muri jikkaċċa magħhom u l-ewwel x'ismu ma narax blu jiena. David Chow, mor uffiċjali li sar ta' David Chow jikkaċċa fl-Afrika ma da imma storja spettakolari. U il-problema hi li l-Afrika tant ma ċbaqatx tikkaċċa li kull ma jikkaċċaw huwa issa ċimpanżis biex ta' dawn. U tara spiex ta' minn fejn nibted il-qrubija mal-xismu, xipol il-bniedem egoist, tipo l-fenek mus sejjen nikkaċċa iċ-ċerfa, għallur mus ħbib miegħu, imma għara kemmu kapaċi il-bniedem għax inti tara lupu, l-ewwel ħaġa li taħseb tajt iż-żopp lupu, tipo. Però kien hemm xi wħud li raħlu żopp lupu ma żomm. Da jidher il-vera killer. Le? Kif Neil deGrasse Neil deGrasse Tyson, għandu dokumentarju. Billi jispjega d-rubija. Ma spiega inti, because it sounds like shit. Spiega, bro. Mux xorta. All right, għadli. Neil deGrasse Tyson said that the evolution of dogs kif għadt inti u li kienu jagħmlu ma waqt li mal campfire, humans would have food. All right. And the dogs would be looming around. Then they made a friendship through. Istra, kienu jinnegozjaw, ġifiri. Jiedem it-ħlikel, u l-kelb joqgħod assa. Ma, in case ma smajtux, bażgament li kien jiġri li l-bniedem kienu kull flaxija jagħmel ħuġġieġa. Then what happened is għalfejn l-lum għandna klieb, per eżempju, l-lupu taraħħa jibnek. Mhux hekk? Because basically they did a biological x'kienet ma mark l-aħħar darba genocide. All right. This dog bites. Eradikajtu. Allura l-speċajna klieb li genetically ġew immodifikati by virtue of culling. Spiex ta' għalli se kuma smajtuħx il-Wejza bazzikament li kien jiġri jena naċċet. Mela, il-bniedem sa' minn dejjem spiex ta' qabel ovvjament ma kellu ċertu affarijiet ċertu ħwejjeġ moderni kienu jiltaqgħu madwar ħuġġieġa bil-lejl biex jieklu. L-pup kienu jiġu jxommu l-ikel u b'konsegwenza inti smajta bru għal-fetta mill-li tipo Terġa' nismaħħa. Terġa' tismaħħa t-tieni darba. Nittama li mhux qed nagħmel sfreġu minn dak li qal il-Wejza, però il-pup kienu jiġu għax kienu jxommu l-ikel u il-bniedem
kien għara fil-potenzjal fil-lupu biex jgħinu jikkaċċa, allura kien jinnegozjalu blikel li jkun ikkaċċa liħ u bekk kienu jisiru ħbib, insomma. Bħal dejjem, bro, li kell jaqqat. Li kell jaqqat. Ferna. Le, mux għetnejt ferna. Jena at the end of the day, bl-istess argument. Sawa? Għaw nis li jiklu taħtes u klieb u and whatnot. Dawk l-Azjatiċi li konna nżammu l-ewwel. Eżatt. So, għalfej, ċaw mar, emmeku. X'inhu? ċaw mar x'ismu? Ciao. Eħed li l-Azjatiċi jiklu ma nafx, ma għatlu xfiex. Teorija ta' z-zob. Le, jena biex ma nkunx ġifiri, biex ma nejċ li jena apokrita, the main reason is health. Really and truly, because I love the things that kill you. Għattifem. So, don't we all. Diki. U rittet lef il-pis ma xiex? Le, mux kussjoni ta' pista. Just ta' tindik. Just naf li l-ikel proċessat mux tajba li jkun. L-ikel proċessat, pero hemm distinzjoni bej ikel proċessat u biċċa ċanga li. Le, granted, pero jekk jena iktar pron li ħan jikol daw, u jena il-mindset tiegħi huwa li jena minix vegetarian, daw ħan ikolhom żgur, bro. So it's easier to just, you know. Pero l-vegetarianizmu stra jina vera naf vegetarians unhealthy għal-alla tipo. Żgur, fim jena stan un fil-ħodu għal naqli chips u nħu koka, mux vegetarian, bro. Eżatt. Anzi, dak vegan jiġi għax patata, ma kiġi vegan, ma vegan jena, chips, koka. U inti dek il-kwalità ta' vegetarian jew għandek xi? Le, jiena ġast mhux qed nikol laħam, nikol laġin, ovvjament għadni qed nikol ġobon għax m'iniex vegan. Ġifieri nikol laġin, nikol min naf soppa, minestra, daw l-affarijiet. U l-carnivore diet li smajt biha jew? Le, ta' Carnivore diet hija bażikament l-antitesi ta' d-dieta, bażikament ikoll laħam biss. Okay. Biss u nasab bajt u kollu jiklu. Tipo Jordan Peterson u t-tifla tijaw jamluwa. Anka? Laħam biss, esklusivament laħam. Għalfejn ma laħam biss? Ma nafx, hija xi ħaġa li min jitkellem favorija jgħid li hija speċta l-mort primordjali li xi wħud minna kienu jiklu. Li speċta li kien hemm ċertu popolazzjonijiet li kienu kważi esklusivament jiklu laħam. Issa jekk taqbel miegħek jekk inti imnissel minn dik il-popolazzjoni, mela bli dik id-dieta tagħmellek il-ġid. Tagħmellek il-ġid. Għax ġenetikament għax il-ġeni tiegħek huma programmati biex jipproċessaw dik it-tip. Mela ħna Maltin nistgħu nibqgħu niklu l-kejks u hekk. Il-pasti, ġenetikament ħanibqgħu tajbin. Bjekaw xie tabib għaw jista forse. Taf kif dot. Jissottolinja kemm il-dawa xjentifika għadna kif għadna. U anka Kurt, l-editor, wieħed mill-editor stana li jagħmel il-klips il-qosra u hekk, qed jagħmel carnivore diet u pjuttost mibni sew Kurt. Jitrenja wkoll. Pjuttost ċaqa. U kien jitrenja Bertus Gym, ovvjament. Home of Champions, bro. Home of Champions, go Bertu. Bro. Il-Bertu, bro, il-Bertu l-paċenzja straordinarja li ħabdan il-wiċ. Ma nisi, ma nidu. Le, niftakar darba kont ġiliet taw il-taqali. U l-mamma konċettela li ħan ġilet, ovvjament, għax kienet tinkwieta taf kif kienet. Mux li kienet tinkwieta ħafna, ma rix najdela. 17 kien kwell, ġlida boxing u. Ma l-ek l-17 ta' kienet il-ġlida li għacċettajt nieħu kienet il-ġurnata ta' qabel ma l-lonċajt l-album ta' Nobling Show. Il-ħanina, madonna. Yeah, jow iblaħjom iġnu ma nafx kont. Imma kienet ġifiri għal-Putinu Kers ta' jew xaħġek ġifiri. So, u l-mami mattilix u darba bist waħda mit-training għax bħal ma taf kont naqa gasket imtajjar. U feċ id-dar fuq l-adba l-snaj. Alla sma, alla ġibtlu shorts. Thank you, Znaj. Ġibtu, xor samen. Għal-ġlida, ġlida taħda. Ġlida toda. Ġlida taħda, ħal-ġlida taħda, l-żajru, ġlida. All right. Kienet ħadda sports ta' ma kienet ħafna affarijiet sports Francis Malija. Alla ħares ma kienx tuħal affarijiet sports Francis Malija. Oh my God. Mela, bro, kif wasalna daw mill-njokki?
Gnocchi, bad dak il-placement ma ħademx bażikament. Għalfej ma ħademx. Bifem li jista' jkun hemm kien hemm xi problem bir-relazzjoni mhux tixin taf kif nidħol fiha ma nafx again ma nafx ġara. Xeta kellek? Naħseb 8. 8, so between 6 and 8 naħseb kont magħhom. Naħseb, eżatt. But it was very colorful. Tifhem smajt l-ewwel mużika niftakar. Smajt l-ewwel mużika li jiena għand il-mawra tagħha hija l-Queen Greatest Hits. Eżatt, mela jien fin-92 mela. Eżatt, mela jien f'November tan-92 kont hemm għax qalu li smaġ mid-dan like they felt the responsibility to tell me that this big person, died. Allura smajt Greatest Hits 1 tal-Queen. Għax it-tu kien għadu maħri. Kif kien l-album cover? L-album cover kien l-erba l-huma libsin ġiget tal-ġilda, daħlin ġo kaxxi ħomor. Ġo kaxxi ħomor, tal-istess kulħadd dak t-sema l-ewwel wieħed. Għax il-wanu. Dak li kien jibda Bohemian Rhapsody, eżatt. Fuq wara kienek. Sorry, fuq wara kienek. Fuq wara kien dak tammek. Kien jibda Bohemian Rhapsody, wara Don't Stop Me Now, jidir li wara Killer Queen. Bicycle Race, xi 6. U li l-istramberija li ta' dik l-età jien ukoll skoprejt il-Queen u jien ukoll kont marit mejjed fuq il-Queen. Anka Abigail konna nafuq bil-kontra. U mbagħad ftit wara daħal Michael Jackson u Michael Jackson. Eżatt. Ma li songwriters gbar, ġviri il-Queen. Żgur. U kollha songwriters gbar, il-mużika tagħhom mhux Freddie Mercury biss kien jikteb, naħseb l-aħjar li kienu jiktbu kienu John Deacon u Brian May fil-fatt. X'kitbu li mkitbu? Mela, Brian May kiteb Who Wants to Live Forever. Actually John Deacon li l-iktar li kien riservat minnhom like l-inqas li kien lu dik l-image, just because he was the bassist. Sorry, John. Kien kiteb Another One Bites the Dust. Tamel ħafna sens għax id-dur mal-baseline spiex. Baseline. Under Pressure u koll. Dum. Diku kienet. Bat kienet ta' Vanilla Ice. Sick, bro. Bat saraqa Vanilla Ice. bro. Oh, God. Il-damage li għamel il-hip hop Vanilla Ice u għaspiex xaħġa. Ifim, li naħseb patta taħħa. Ija, suġ għacċerta ruħu li. Patta taħħa. Asna x'kitbu iktar, ma kolla kitbu, tanka Roger Taylor kolla kitbu. Ovvjament, Freddie Mercury kien ġenju, Bohemian Rhapsody xaħġa kbira. Kbira. Anyway. So Queen kien l-ewwel mużika u mbagħad wara l-Queen morna Santa Venera, San Giuseppe. San Giuseppe. Semmejt li ma, qabel ma morna San Giuseppe. Ija? Semmejt li kien ikollok dil-ħolma rekorrenti. Il-ħanina din, sejta. Dik bdiet, Fra Diego bdiet fil-fatt. Imma fil-bidu ta' Fra Diego kienet vaga. Tifhem għax kif għatlek isni bdejt nikber. Tifhem? Allora kien ikolli din il-ħolma fejn kien hemm għax ma ħsibx li għatlek kien hemm ħoss fiha ukoll, kien hemm ħoss dak isu sound, isek qed tisma' il-headphones u għandek dak il-hiss. U Hiss jew isu. Għastaf kif nispjega. Issa tisfira ma mhux tisfira ma vaga, eżatt. U kienet tkun kont noħlom insomma, kamra kbira, sawa bajda kollha, jiena libes ġakketta safra, tgħidli xara u flok abjad polo neck, xarijek pulit, u mbagħad ġod il-kamra kienet kienet għolin ħafna s-sofa, jisom pjuttost qegħdin panoramic kif huma. Taf kif, u bat fil-bot kont nara dil-bagalja hekk fil-bot fejn il-bib u madwar kienu kun hemm l-adulti, ma l-adulti kienu jisom xi ħaġa minn xi ma nipprova nivviżwalizza. Kienu vera jisom karikaturi ta' tmeninijiet imma kienu korro hekk jisom tal-ġeben, xi ħaġa jisom tal-Pink Floyd luċuħ. Mhux tal-Pink Floyd Jesus Christ. I can't explain it.
But anyway, they Uċuħ grotteski. uċi grotteski. U kienu twal. statweski. U kienu, eżatt. U jisom imġebdin. Jisom imġebdin, eżatt. Nasib u nafalli metta hija Pink Floyd, bro. Pink Floyd? Għal-video ta' We Don't Need No Education, fej għandek dak ta' wiċu mġebdin. Eżatt. U għandek il-martelli għadin, għal-dak. Dak, eżatt. Xaħġa jisom dawk, insomma. U kontu nħoss pressure kbir fuq it, tifhem, ġi waqt li qed noħloma billi kontu nħoss pressure kbir. U kienu warajja hekk u dejjem dik il-bagalja hemm u kif bdejt nikber bdejt nirrealizza li kienet the sense of never belonging. Tifhem, li inti qed tħares dik il-bagalja hemm u dik qiegħda hemm għalik illum għada pitada, tifhem, u at times kienet tinbidel dil-bagalja, tifhem, imma jiena il-ħolm Ifimni, naħseb ivarja skont il-mood tal-bniedem u koll, tifhem, ġifiri, jekk hemm ġiex bagalli, tifhem, it was really a bad day and I was very sad, tifhem. U kont noħloma ta' spiss, insomma, dil-ħolma. Bqajt noħloma sa' naħseb waqaf noħloma ta' xi 15, ta' ġiri kon diġant il-mami. Ġiri kienet ta' tfaċċa. Ma sabiħ li ta' 15 mbagħad tant il-mami waqaf toħloma. Waqaf noħloma, eżatt, because I was like you were home. Exact, was going to eżatt. Wow. Yeah, that is amazing. Mbagħad mort San Giuseppe bażikament, where that was, oh my God, sorry. Tal-biża kien il-post. X'kellu tal-biża? Il-post kien tant kemm mhux kien tal-biża from the start, qed tifhem tidħol ġo tal-post. Qed tifhem, again, kienu 90s, qed tifhem, so you know the buildings weren't so much taf kif istitut kien, tifhem, ġieri kuraturi twal, you know, dak id-dawla abjad tal-isptar ta' St. Luke's ngħidlu jien, you know, ħitan misbuħa in blue, qed tifhem, you know, kif tidħol on the right hand side għandek kien hemm reception sewwa u kienet bil-perspex isa tal-pulizija. Qed tifhem konna ġab bis-social distancing. Ikraħ il-krua ġifieri, sorry, tal-biża kienet. U kienet esperjenza pjuttost kera, nkun onest miegħek għax kif wasalt hemm kienu mqasmin suppost it-tfal kbar. Sorry, żgħar, mezzanin u kbar. Tajjeb, mela mezzanin ma kien hemmx għax kienu telgħu kbar. Qed tifhem? Ara mezzanin ma kien hemmx. Żgħar ma kien hemmx, allura fimt ġejt iż-żgħar mal-kbar, technically. Kellek tal-mejda vera sejjer tajjeb fuq ewwel. Thank you. Taf li t-tieni darba komplimentajtni. Jiena biex tħossok komplu dejjem. Le, nistimbagħad. Komplimentus. Anka mbagħad nibatlek kardek biex nirringrazzjak tal-li kemm sabbat mal-mejda. Nibatlek imma. Għajr vera tinkunu fil-momenti l-iktar drammatiċi, tipo vera tinkunu rġiel ostia. Le, I love it. No, keep that up, bro. Listen, I'm not walking out this. Sejt issir drammatika, nitkellmu fuq il-mejda. Tajjeb, keep that up. What word should we keep up? Le, keep the mejda thing up. Keep the mejda thing up. I'm not walking out of here sobbing, bro. All right? Le, I hope so. Jek bekkini, mux ħanħalek terjaħ. Le, zom sekonda, enti adult. Sewa, jiena ma nistax nimponi l-emozjon li mbagħad waslek qalbiki fuqek. Aħna nitkellmu, mbagħad inti fil-każ ħajdak x'nagħmlu ġan jekk nara qed sistema limbika ta' parsi ħabbat mal-mejda inti. Tajjeb? Eżatt. Miftemin, bro, dejjem, got your back, bro. Mela, so San Giuseppe kien ta' żopp għalfej? So it's almost funny now, sorry, because like the switch now is like, you know. It's a game of emotional ping pong we're playing. Xikunu ċari, taf li meta nitħaq jien niderisni għat nikbi. Biex jek ta' għat nitħaq. Le, bro, inti vera għandek daħqa ta' l-ostra spiex. Vera għandek daħqa infectious. Vera, tipo għantu għet mill-iktar l-nies li nuħu gust nitħaq maħħom. Per? Cool. La, għaxa ma għan naħseb għanna ħafna inside jokes. Inside jokes, eżatt. Ma nafx kif għat ma blajna snina. Kif seħ fl-studio, bro? Fl-studio, għat t-studja? Le, bro, tlat. Waqaft? Għarat leċu. Naħħejt il-helmet, vera? Fimtaw. Ma ħattiħor ma fem, ma mħaft, ma fem xej. It's fine. U għet uħossom esklużi u għet rridu xaħna li tisti. Ma. Yeah. San Giuseppe. Yeah. San Giuseppe kien
Il-momenti jibes fajti. Moment ħafna. Mux feliċi. Ħankun onest miegħek. Jiena nistgħu nieħdu momenti kif. Ħallu moment. Katjaw? Ok. Fejkonna, San Giuseppe. San Giuseppe, ija. Kif għatlek, insomma, il-gbar kienu telqu, il-gbar kienu telqu gbar, kienem gbar, kienem mezzani li telqu gbar, u ma tkellek iż-żar. Sawa? U ż-żar ma kienemx, kienem jien. Sawa? Kem kellek? Kelli 8. U l-bar kellhom? U l-gbar kienu 16s, 17s, kienem manka 20s u hekk. Saqsini hu. Le, fil-sens, mela, l-ewel starija tijak kienet li San Giuseppe kien, oh my god. Ejja. Għajr ovvjament li il-binja ma tilqakx. Il-binja ħaj tal-biza. L-ħagġa li mux tal-li, per eżempju, l-iktar ħagġa li bqajt niftakar kienet. Il-inti tkun fuq fil-dormitorju sawa. U f'daw il-kurturi gbar u korroħ li għatlek. Tara loudspeaker hemm fuq, għadha tisma' Julian Kalleja. Biex ninżel fir-reception bażikament għax ikun ġiħat jarak. You know, it's like Vera istituzzjoni. Ngħidlek vera. Orwelliana speċa. Eżatt. Kien hemm assassin. Kien hemm minnhom pjuttost mhux jaqalgħu idejhom imma they were taf kif isawtu ġifieri. Għattifem, like, titwaxħax minn, jekħat għamil xaġ titwaxħax minnom, għax tejt għal ħazna meġa ġaħazina xħanaq la xabbat boss. Ġili rajtek, Mela, zgulli rajt. Apparti minnek, fimni, Jade Bullitt u 8-year-old man ma dan nies, taf kif. So, at no given time illum il-ġurnata di muħat iġri men, tifem. Għal-ħas tiġri l-lum, mux tbudnux all over Facebook, it would go up to il-parlament isbicċa, kif tiġri xaħġek, taf kif, fil-verita. Xieġri? Il-fat li 8-year-old jgħat għanna ġo stitut, għattifem, ma daw it-tfal, ma daw il-assassin li jisawtu, għattifem, u ma nista dik l-età, taf kif. Jien kiku għandi responsa għasmit sena, muħa, taf kif. So maybe it was the time, so it was... Ma on a daily basis, xie kwalità ta' problemi kont issir? On a daily basis, tajjiru, swat, għanna, kont bulli dal-għallemmu, tifem, ħafna. Per eżempju, darba kisru vetrina ta' keychain ta' wieħed. Vetrina ta'? Vetrina ta' keychains. Kienu t-żemma l-keychains, tifem, u bħala speċi ta' plot. Kisru għaw fija biex jenu bat nġib il-flus għalija, tifem nara xħan għamel. Zom, tkun ftit opak, mela. Kienem vetrina tal-keychains. U il-propieta ta' minn kienet? Mela, għax forsi għagġilt. Fassal. Għax forsi għagġilt, mela. Taġġel xej. Mela inti kol... ċid groki ħora bħem ma tkompli? Ija. Mux ħafna, ma. Issa ma d-nixanzjus bħal-bitu. Issa għam bdejna. Dak kien hemm wieħed kellu vetrina ta' keychains insomma li kien iġemma, tifhem dak iż-żmien kienu jġemmaw dawn l-affarijiet. Assis jew resident? Resident. Okay. Tajba. Xi? Tajba. U bażikament għamlu plot qed tifhem biex ikissruh dil-vetrina biex imbagħad iweħħlu f'xi ħadd qed tifhem jeħelu. U dak kif tkissret il-vetrina da f'daqqa waħda jiġi l-qassis qed ikun ħadd bil-qiegħda, you know, it's like jisaħat ta' d-dinja, xaħġa ta' barra minna u minna għamila, u mux ħatmorru tordu qabel nsiru nafu minna għamila, u minna għamila ħajitkeċċa, u tifnu ħafna minn daw, tista taħseb il-bizza. Taf kif? Dik waħda minnom kienem minna. Ġara, ma zom, tajtni il-premessa u ma tajtni il-istoria. Minna ma ftakarx ġara, huħ. Ma weħilt inti u le? Le, ma weħilċin. Ma provaw għahlu fija, tifem? Ma weħilċin. Il-pjan kien li reddaw. Il-pjan li reddaw li kienet ovvjaw. Ma ma rnexxilhomx. Għalfejn ma rnexxilhomx, ma tiftakarx. Le, għax nobody gave in, tifhem bat l-assisi did not give in laqqas, aw he gave in, mbagħad biex għattu mur jorqod, tifhem bat xtrawlu waħda huma, insomma. L-assassin. L-assassin xaġek kienet, insomma. Ma situazzjoni bħal dik, kellek 8? Naħseb tibnilek naqgħu 10, għax tipo inti. Ejja ta'. Fis-sens, nimmaġna l-tfal tiegħek kieku jgħaddu minn dik il-kwalità ta'
ta' diffikultà. Fej hemm grupp nies ikbar minnhom, itwal minnhom, iktar voċifer minnhom, iktar b'saħħithom minnhom. U qed jakkużawhom pereżempju l-Sofi 3 snin oħra jibdew jakkużaw għalik kien li. Horrible experience. Bla dubju hija esperjenza terribli ma' Sofi naħseb f'moħħa taf u hija ma sax issa wara da kollu. Minkejja kollox jien issa mur lura il-papa jennaqni ħobni xorta, speċa jipproteġini. Il-papa jekk ngħid lill-papa ħajġu jkellimhom hu ma biex ta' inti ma kellekx dik is-safety net, bro. Fucking right, sawat. Le, jiena ħanejda l-lum ġurnata di laqqas hija xi ħaġa li joħan ġew emozjonali għalija jew ngħidx mhux xaddejt. I'm past that so much. Qed tifhem? It is part of your life, qed tifhem, imma attwalment It's also part of your formation, the formation of your character. Yes, I'm getting to that. Yes. Il-fatt għax jien qed naħseb pereżempju ngħid għalfejn defensive, qed tifhem? Naħseb dal-momenti, qed tifhem kultant, imma jiġu vera snippets. Qed tifhem? Li pereżempju defensive tiġi minn ximkien, tifhem? Like u dal-eżempju li tiġib li pereżempju Sofija ħassa morant il-papa jew minn nanna jew le, qed tifhem, di mhux talli li l-eżempju li ġibna l-ewwel meta inti għamil dik it-transition bej mela jiena tlaqt mill-ewwel foster family u mbagħad mort għal Fradigu. So the transition was heavy. You know? U mbagħad rġajt mort foster care u mbagħad rġajt mort San Giuseppe. Now, apart from the transition happening the second time round, and I'm building that thing, having that dream and realizing il-ħanina, madonna. Fej. Taf kif daw iġu ġiġ bagalli ġiri anka tlieta, tifhem, xel moħħ mbagħad, tifhem, mbagħad kif u hemmhekk id-differenza li apart il-post tikraħ, mhux tal-li inti għamilt transition u hemm oħrajn bħalek, hemm oħrajn bħalek. Imma fucking kbar, man. Tifhem? So il-kontroll vera ma kienx hemm. Tifhem, so, yeah. Ġifieri qabli inti defensive għax ma kellek il-ħadd min jiddefendik u inti l-aħħar linja of defense huwa inti u daqsik. Eżatt. Trabbi dal-attitudni li jiena ħan niddefendi li l-nifsi. Eżatt. Dari mal-ħajt. Eżatt. Nistra. Eżatt. Dak huwa. I think that's one of the things now. That's one of the reasons. Anything else speċa fuq l-esperjenza tiegħek Fradigu? Fradigu jew San Giuseppe? Sorry, San Giuseppe. San Giuseppe. It was horrible. Kien hemm minn anka saħan sitra pereżempju prova miegħi pereżempju tifhem ir-residenti. Qed tifhem offri li pereżempju isma' Jade, fimt inti ġiex posters tal-Queen pereżempju, Biex tagħmel xiex? What do you think? Biex torqod miegħu? Mela biex torqod miegħu. Nistra? Yeah, bro. That was, you know, u niftakar, u dit, believe it or not, il-Queen xorta bajt nħobbhom. Pero, per esempio, darba kissirt kazetta wieħed ta' Greatest Hits tu. Sellifuli u da kien twil ostri, so il-bone imma naqra iktar. Tifhem, u kissirtulu dal-ostrejn. U tħalt f'dil qoxra ta' ma nafx minn fejn ħanġib il-flus biex inħallsu dal-ostja. Sorry. Minn fejn ħanħallsu dal-bniedem. Tifhem, so it was like at 8 I had a lot to worry about. You know what I mean? And I don't think a kid of 8 can have to worry about, you know, think of how he's going to pay and he's not telling people about it. You know what I mean? U mbagħad spiċċajt tħalt fil-kamra tar-rettur u sraqtlu l-flus, pereżempju, jien tajt, qed tifhem biex inħallas dal-każett, tifhem li baqas kont norqod bil-lejl ħabba fih. Qed tifhem ta' wieħed tal-ewwel grupp li smajt mużika. It's you know, it's strange, it's not qed tifhem? Le, ħafna minn dawn l-affarijiet. Mhux esperjenza normali, I mean. Again, ma niftakarx how it ended up, insomma. Oħra, per eżempju, ma naħsibx li inti ħataħu tiħu t-tifla. Sewa, kamra mertuali biex tara l-mejtin, naqblu tajt. Assolutament le. Assolutament le. Taw tajt kiena wieħed per-residenti miet missieru uħuħ għall-efrenom. Fl-istess ġimgħa. Wow. And they felt the need that these kids have to go to this funeral, to respect to this resident, Li tfal residenti, ma ovvjament u minnu kienu kbar. Li rridu morru kamra virtuali u jien jaħdem fin-nisda tal-imsida ta' fej St. Luke's,
briħa partikolari ħafna li jekk inxom mallum il-ġurnata narafaw twaħħaxni, qed tifhem nħares li daw it-twiebed bin-nies bit-tajjar ġom nieħirhom minn tajt 6 xhur toħolhom bihom. U għadni qed nivviżwalizza missier dal-bniedem, pereżempju, jekk tgħid l-impenġi kun naf impenġi u tgħid l-impenġi u lek eżatt. Qed tifhem? So, these things, qed tifhem? Kwalità ta' għażla vera stupida. Yeah, definitely. Biex se ta' użammewkom barra, x'kienet l-għażla li daħlukom fil-kamra moratorja? Ma nafx, onestament, m'għandix idea. Boġrat, għax bħajt niftakara. Apparti minn hekk ma nibdejja xejn. Ma taħseb li kien hemm xi ħaġa iktar nefasta għaddejja fis-sens li taħseb kien hemm forsi xi ħiel ta' ħsieb iktar nefast, iktar oskur, iktar No, I think sar b'xi strateġija malvaġa, malizzjuża. Le, ma naħsebx. Le, ġist ignoranza. Le, naħseb li naħseb ignoranza ta'. Naħseb iktar mentalità forsi ta' kif kienu jaħsbu dak iż-żmien, qed tifhem. Dak kien hemm assassin, qed tifhem li jew kienu l-missjoni pereżempju il-Peru jew qed tifhem u kellhom dilora assja ta' oh my ma nafx jisom Hitler in a priest's outfit sort of taf kif. Scary. Tħossa l-ora, u qed ngħidlek anke ta' 18 kont niftakar, tifhem għax fim, bad darba ħraqtilhom dormitorju kważi, għax dak iż-żmien kien hemm Le, ħraqtu kważi veru, onestament. Kien hemm Moon Tigers, tiftakar Moon Tigers ħabbanna mus. U onestament ma nafx għamilti apposta jew le. Però dil-Moon Tiger waqat u qabdet portiera sħiħa twila, ma dawet ngħidlek vera, il-soqfa vera olin, isek tħallġu palazz. Tifhem? Qabdet il-portiera, mbagħad qabdet il-portiera ta' feha, mbagħad qabdet il-portiera ta' feha, fire engine, assassin, bramek, ġen. Insomma, dika waħda minn niftakar. Mbagħad tiftakar oħra. U kont qbad li kont inti jew? Ovvja, fil-kamra tiegħi. Ok. Kamra, partition. Ħsibtu xu dormitorju leki? U dormitorju bil-partitions imma kien. Bħal St. Patrick's kontu isu dormitorju twil. Dak differenti kienu, dak bil-lockers kienu. Dak kienu locker, id-dar ta' wieħed jiġi. Isu l-partition. Le, mela, jekk da l-locker. Sawa, mela jien niftaħ u ġib il-laffajt minna għawn id-desk, id-dar tiegħu jiġi. Is-sodda tal-ieħor. And it goes on. Helwi kienu. Anyway. Dik li niftakar minn hemm u l-iktar waħda li niftakar li kienet li ma nafx nistgħu jgħidu pubblikament. Onestament, imma jaf ikollna bżonn na editing, imma insomma jiena titkellem miegħek ta' kważi insejt li hawn il-kamera kollox. Onestament. Dak kien hemm kamra ta' roti, sawa ġifier fuq mill-kuruturi kien hemm kamra ta' roti. Però kamra mux xed, tifhem, jew garax, jew whatever. Kien hemm rampa apposta f'dak il-kurutur biex jkun jistgħu jinniżlu roti, però ġewwa kien il-bib tagħha kien kollu kaxxi żgħarek. Dak ġiex imbagħad tiftaħ bil-antika, ma nafx tafx li huma. Mela, sħiħa. Ġon nibdew nibdew intliftit. Fejn qiegħed hawnhekk? San Giuseppe. Għadna San Giuseppe, alright. U samma kellhom dil-kamra tar-roti, sawa, u l-bib tagħha dal-kamra tar-roti kien bil-qisu fir-rol tiftħu hekk, taf kif inti? Vertikalment? Qisu hekk. Xorta jissakkar. Sawa. Imma mbagħad kellu dik qisu l-ħaġu biex għasta fis. Il-firrol li fuq u taħt? Le. Ma ġeneralment ikunu orizzontali, ma importax, kellu fir-rol. Anyway. U apparti minn hekk kellu ħafna twieqi żgħar. Il-bieb, u mbagħad bil-xismu tal-injam. U ġewwa insomma kienu jżommu l-imbarazz daw, tifhem? Dan ovvjament kien hemm tfal ta' 16, 17, tifhem? Kienu jżommu l-imbarazz, tifhem? Imbarazz bil-roti. Drogi.
Min, tfal stess kienu sommu drogi. Eżatt. Alright, ok. Ġewwa u daw il-ħġieġ, ovvjament, jekk ma kienx ikollhom iċ-ċavetta biex ma qogħdux imorru jiftħu bil-lej u biċ-ċavetta u hekk. Kien ikollhom daw il-ħġieġ hekk, kien it-twieqi, kienu jwaħluha ma nafx biex, tifhem? Mort xi ma nafx kemm il-darba magħhom bil-lej, nidħol ġol minn ġottieqa, jiena ngħaddi minn ġottieqa nġib minnhom il-borza, dak iżmin kont borza, tifhem, tielhom u U taqdijom. naqdihom. Fis-sens ta' taqdijom Kien tista' ma- tejnom. Eżatt, tejnom biex da. Soġġettiva, Kien tejnom. niftakar. Xi drogi kienu? No, I would Ma not tiftakarx. remember. Għalek għatlek borza, because I can't remember if, you know, Ġejnt ma mbagħad ma konx kun parteċipi magħhom Le. fil-festin li kienu jagħmlu. dik ma niftakarix, no. Jek tawni xi ħaġa ma niftakarx. Alright. Yeah, that was San Giuseppe, basically. San Giuseppe, Yeah. sounds like a bit of a fucking horror show, bro. Yeah? Scary shit, u tnejn il-assassin l-lum li kienu akkużati bl-abbuż. Aha. Dak iż-żmien kienu hemm, jien niftakarhom. I was there when they was there. Ġili rajt xi ħaġa? Ta' dik ix-xorta? Le. Hemmhekk le, to be honest. Jiena kon naħseb żgħir wiz biex nirrealizza, tifhimni. I might have thought of it or għaddit li mir-rasi or you know, but le, hemmhekk le, I can't say it. Ma dawk it-tnej li ġew akkużati, tnej minnhom jien niftakarhom ġifieri, tifhem? Wieħed kien joħseb il-nursery tal-futbol u l-ieħor kellu actually il-dormitory tal-kbar meta jien kont hemm, tifhem? You know. U x'tib kienu? All I can say they had a bad smell, bro. It-nej li huma kienu jint, no? Wieħed kien kellu riħa partikolari. U li ieħor tħares li kien Mdellek. yeah. You can say that. Yeah. Ġili, ninsertom, ili ma ninsertom, u naħseb meta tkun ser, iktar tkun sensittiv għali għadi. Daw nis li jkunu jisom naqa zejtnin, il-eqqu imma jisu kiksew, It's very particular. Ikunu il-eqqu bil-ħmir, jizom. Eżatt, u taqaf tħares li għom. Mux you say there is something wrong, imma jek jisom jimbuttaw kħabba dik il-ħagġa. Sort of. Jiddu bizzibel, ekkos, jisu, niftakarhom dawn nis. U kem domt emmek? Hemmhekk domt, By this time, bro, sena u skellek 9, 9-10. Kontet tinteba ħemma li l-ħajja tijak miex il-ħajja komuni li jiexu tfal normali f'Malta. Kont tbaħt. Ne, jena għandbaħt qabel. Jena għandbaħt l-ewwel darba li meta tħalt f'Raddiegu. Because you see the change, it's an instant change. Like I said, like even the space of the room it's enough. Ma kont indunajt li il-maġġoranza ta' tfal ma jiexux f'Raddiegu. Ovvja, mela. Kont fimta dik il-ħagġa. Le, kont fimta qabel. Ġiri meta mort mill-Orsolina għal Maria u Viktor. Un batlaqt minn ma' Viktor u tħaltem, ok. Kif għatlek l-ewel, għaw iktar bħali minn għaw. Alright, so daw bil-Marti redaw u għoli ħasra. Għedin għaw kolla fl-imkien, mux nkunu ġo familja sort of, you know. Kienet tirrabbjak, tifrustrak, jo ġistajt fuck it, dinja situazzjoni, ma n-negozja kif lista. Jena ċert ġifiri li l-attitudni u r-rabja li kelli ġofija kienet kolla zvok ta' sforz ta' dak il-bidu. Zgur, ġifiri 200%. Fem? So. Dan il-bidu għattajt ġifiri l-snin tal-izvilup li konta dej minn dar għall-istituzzjoni għal-dar. Jena li għamin fraddiegu bdid downhill, bdid the self-realization of, you know, of there's something not normal here, you know what I mean? Like it's me against the world, you know? Kont hossa dil-ħagġa ta' inti u d-dinja u inti u avversari. Kon diffiċli ħafna nafda, ħafna. Għattifem? You know? Like, u għadni l-istess in a way, jena ma mbdilx naħseb minn dak l-aspet. Naħseb, meta kon zaħir anka meta kienet tiġi familja ġdida, you know what I mean? Ma konx niprofa nintoġob, ma konx it-tip. Mux niprofa nintoġob like, yes, il-listrina,
I'm getting out of this shithole, ma kellix dik il-perċessjoni ġo moħħi. Kelli dik il-perċessjoni ta', I'm set here, you're there. And I'm studying you Anna from the top to bottom, Like, xorta kelli, Meta kont qed tixtar, x'kienet l-analiżi? L-analiżi naħseb. Kont ikkomputa. L-analiżi naħseb kienet I try to see nara l-ġenwinità, probably. Konnejt, qed tifhem? Like he's gonna love me or he's gonna ruin me. Naħseb kon najda xorta ta' tifel. U fil-fatt għadni jek sal-lum il-ġurnati ġviri, emmin jgħid li jena vera rajt, u emmin jgħid, taf kif. Pero sa' kem, per esempio, jien jgħataw, per esempio, un għajt miegħek, tifhem? Sa' kem jisek you make the first move, tifhem? Like you let me in, tifhem? I'm not gonna bother to be the first one to, taf kif. Mal-fejax. Għax dejjem hekk kont, ma nafx jaqlaw. Ma tax li kienet strateġija, speċa Mux strateġija ta' għax. Biex tevita sound sistra vera qed niġbed id-dmuħ. Imma jista' jkun li kienet strateġija peress li qabli inti pereżempju mal-ewwel nies li foster jawk irbat. Mbagħad f'daqqa waħda m'għadekx magħhom. Tipo, mbagħad rġajt irbat mal-oħrajn, mbagħad m'għadekx magħhom. Eżatt. That's the thing. It's obvious, tifhem li inti ma tistax taf da d-dinja. Tifhem? Ma tistax. Issa jena kont jisni f'sensi, jisni dik id-dinja għal-mitni ma nafdax mal-ewwel, tifhem? Imma umbat kif taqwa tgħid. It contradicts umbat some things that I did in my life, tifhem? Because sorry, ħan ikkomplika, però jekk jiena ta' tifel sewwa, bdejt minn hemm mort ġo post. Sewwa, I was comfortable in my own skin. Ħana mela summary. Comfortable in my own skin. Mort mbagħad ġo istitut. Minn dak l-istitut hemm bdejt realizza kemm fucking differenti d-dinja. Sewwa, mbagħad another opportunity came along. It was fantastic, so boom. And then it went worse. To going to San Giuseppe. So till then I was still ma nistax nafda d-dinja, tifhem? Allura dak iż-żmien kollu li jiena kelli, tifhem? On and off min ċert where I am going to settle as a person. Tifhem? Naħseb batejt bihom bat il-qudiem when then I was given the world and I took it so for granted because I am a very excited person to live and enjoy life and be around people. You understand where I'm coming from? L-ħarbiċċa tal-analiżi tlifni ftit. Biex nifhem li kellek isu da downward spiral sa San Giuseppe. U ovvjament dik ġaletek trabbi oxra jew forsi toħloq xi kwalità ta' let me break it down in stages. Ta' distanza biex tipproteġi ruħek. Yes, that we established. Mbagħad meta ġew daw l-uħut li tawk id-dinja kif qed tgħid. Eżatt, ħadd il-ħin, I let them in, qed tifhem, but then we went back to basics after the second foster. Okay. Qed tifhem? Issa, let me break it down in stages, mela. One, you're comfortable in your skin with this family, then you went into a institution, what the fuck is this? Then it happened again, and then you went back to San Giuseppe. Yeah. So that's pretty much the same. Yeah. Once I've reached the ultimate goal, sort of like when the dream stopped, when I was fostered by mom, and I said, wow, I think this is it, sort of. Then I let go. You know what I mean? I left this behind me to the extent that then I said, wow, Now it's time to fucking live, bro. Now it's time to live, bro. Fehmtek. You know what I mean? So why then umbat kisritni f'affarijiet oħra, tifhem, because Rittibla d-dinja. Ritnibla d-dinja, għomet ħafna żbali. You understand? Yes. So il-hunger li jena kelli għawek, Yes. kollu ġej minn hawn, għax hawn tkissirt jien, bro. Qed tifhem? Issa kont fid-desert u f'daqqa waħda rew gato.
Eżatt, bro. Wara 8 snin. Eżatt, qed tifhem. Sorry, bist fuq di, ma sambat biex Le, ma naħseb kienet Waqt li qed ngħidha importanti tirrealizza. li l-istra. waqt li qed ngħidha qed nirrealizza. U waqt li qed tgħidha qed nara f'ħafna affarijiet fik li Għax inti taf kif għax tħajti minn 13 sissa. So, taf kif. So, yeah. Robbi il-mami u xismu kien hemm St. Patrick's li għamela hija. Eżatt. Dak wara San Giuseppe. Dak wara San Giuseppe u kien hemm persuna llum m'għadix magħna li ġieldet biex jien niċċaqlaq minn hemm u nirringrazzja minn qalbi għax kienet di kif taqbad tgħid kien Il-catalyst. kien il-moment fejn jiena bidlet ħajti, so St. Patrick's because St. Patrick's was different, tifhem? Jidilli batlek xi ħaġa, batlek xi noti fuqha li tant kemm kienet differenti. L-istorja hemm illi anke meta niftakar fit-tliet bibien il-kbar li hemm sewwa miżbugħin dak l-aħdar. It's already fresh air. When you think of it, anka il-lok, tifhem bil-mizbok kif suppost, tħal, temmi riħa sabiħa, hemm oratorju faċċata, tisma tfal jilab. There was, the whole street was full of life. Tifhem? Umbat wasal St. Patrick's u hemmhekk ħajt inbidlet, because St. Patrick's, apparti li kien in a way institution, it was a boarding school fil-verità, xina kont imur skol hemm. Tifhem? So ġanet bissa mara ma titkellem fuq għax vera. Kienu snin feliċi ġifieri. Ħafna. Tal-ġen. Ħafna. Kien hemm xi nies hekk li spikkaw St. Patrick's. Kien hemm ħafna. Jiena niftakar erba' minn nies tal-ostra. Esseġerazzjoni ta' nies. Il-verità. Mhux ħanqod ngħid għax kien hemm da ħażin jew dak tajjeb, anzi għax like naħseb on my top 3. Ma qas nista' ngħid top 3 għax mhux sewwa. Taf kif kien hemm Brian Magro. Sewwa, kien hemm John Rolea. Sewwa, għal min jaf John Rolea, insomma ħafna nies jafu John Rolea kien l-appoġġ, qed tifhem għamel ħafna fil-fostering, qed tifhem kien hemm mbagħad ukoll Father Alfred Sacco. Li kien partikolarment naħseb my favorite person in general, naħseb. Xorta kellu his ways of how to, taf kif kellu ċertu strictness u hekk, imma mbagħad kien nistra kellu xi ħaġa. Jisu kien ahead of everyone else, tifhem? In what way? In the way he approaches the care of a child, tifhem, and how he should get the reward, tifhem. I'm gonna get the way the child gets the award, le vera interessanti da. Le reward fis-sen ħafna. Mela, jien meta tħalt St. Patrick's l-ewwel kont f'dormitorju kien hemm Brother Lel insellemlu minn hawn, leġġenda, id-Dunlel, insellemlu, id-Dunlel. U kont inġennu d-Dunlel ġifieri. Tipo jiena traskurat kont u traskurat għadni ġifieri, qed tifhem u kont inġennu taf kif. Father Sacco. Le nibdew mid-Dunlel. Nibdew mid-Dunlel. Ħanejdlek għax it's Hija ġrajja li tiġi rakkontata. Ħa nipprovu ma ntawalx ħafna. Fuqa. Le, dax iktar. 16 ċan, 17. Naqaf għal-radio. Jajwa. Il-tappir kien jgħid sabba, tiftakar xara tappir. Ma tiftakar fit-tappir dejjem niftakar dik l-istorja. Vera, nidru li inti għandek ADHD, jien għandi skola. Jien għandi għatma. Qabli u kollu. Naħseb minn kollox. Biex ma nġennux lil min qed jipprova jagħmel l-almu tiegħu u jsegwi. Sorry. Id-Duller, tajjeb. Mela, u d-Duller kien awċi, qasir imma kien għalija kien leġġenda. U kont inġennu insomma, u għieċ maħmuġin, il-loker dizastru, għattifem. Kont bazzikament l-ar wieħed fil-dormitorju, għattifem, ma kien ħobni, għattifem. U mek bdejt nirealizza li kull fejn inkun jew il-favorit jew the second, għattifem. U naħseb spiegajtilek li kiku kellu jkun il-ballon d'or. Il-ballon d'or, Il-ballon d'or, għattifem, kienu kun hemm naqra punti kiku ġini ġittieni bejnietna ġorta. Għax, fimt? Għal kontek, għal-kem kontim għara kont dejjem kważi preferiti jew favoriti għaj. Bat wara d-Duller kien hemm Brian Magro li wkoll għandi rispett kbir għax bniedem li qattajt ħafna ħin nitkellem miegħu
U dak kien iż-żmien li bdejt nikber, ġifieri bdejt nikber anka, bdejt vera niżviluppa into a teenager, 11, 12. Kien hemm Brian Muscat. Brian Magro x'kien jagħmel hemm ma'? Brian Magro kien head of care, kien anka kellu d-dormitorju tiegħu, qed imbagħad kien head of social work ukoll, ġifieri ħadem close mal-mami ħafna, Brian. U ma Brian tkellim ta' affarijiet li qatt ma tkellimt magħhom ma' ħadd, qed għandi rispett billi u nsellimlu minn hawn. Mbagħad kien hemm ħafna teachers illi aħna konna meta konna St. Patrick's dik l-iskola konna klassijiet żgħar ta' 15, 13, qed tifhem. U t-teachers kollha tista' tgħid kienu kważi taf kif kellhom kellhom xi ġalija. They were too nice fl-opinjoni tiegħi. Issa, imma meta naħsibha isna immorru lura lejn meta bdejt nispjegalek illi mela bdejt f'dik il-familja, mor ġostitut, mor ġo familja oħra, ġejt mort f'istitut il-mejda ġannu. Maċċejna. Le, għalfej. Anyway. Mhix niġudikak. Ok, grazzi, napprezza. Anyway, fimt, ġifieri morna familja, istitut. Qed tifhem, u mbagħad morna f'istitut tal-biża, u mbagħad f'daqqa waħda morna ġo post. U bdejna naraw u kif għatlek from the point I went into this building, I already was feeling a good aura. So then the fact that a lot of people were nice was a bit overwhelming għalija. Għattifem? Allora kont għaddi vera mqareb, vera imdaħħal ġofija marrabjat, għattifem? So maybe people like that, I don't know. Għattifem? So minn dutħalt minn St. Patrick's kienem mit-teacher, l-ewwel teacher li kelli ġemma Anastasin selmila minn hawn. Kienet taf kif kienet ħaditni fil-weekend u anke għall-miliet u għall-Christmas, tifhem. So I was already like being treated well. And that's why I look back and I say, I feel really, really lucky. Tifhem, mbagħad kien hemm teachers oħra, Brian Muscat, taf kif. Tal-Mezz. Brian Muscat tal-Mezz, bravo. Tal-Mezz niftakru, Brian Muscat. fan dak Fan Brian tal-ġen. Brian huwa direttur ukoll, għamilt play miegħu ġu l-ewwel darba rextajt f'ħajti kien ma' Brian, u mbagħad tiftakar konna se nagħmlu musical u qatt ma sar. Immorru niġru lem nintilfu fil-ħolm f'kuluri u f'sakra tal-ġen. Wara dak il-disgrazzjata attentat għal raġuni il-sistema kollassat kollha u l-istunar tagħna gerrex anka tagħna l-koll. Il-koll flimkien kollox possibbli. Kull slogan possibbli li qatt kien hemm fl-istorja elettorali tal-pajjiż. Insomma, dik kienet. X'kien dal-musical? Dik kien musical li kien kiteb Brian Muscat, kellha x'taqsam ma' Mickey Magona, illi kien jidir li jisu kif taqbad il-predecessor jgħidulu ta' mux ta' Don Bosco, sorry, ta' Domenico Savio. Sawa kien naħseb il-ħabib ta' Domenico Savio. Sawa x'ovvjament St. Patrick's mux għal min ma jafx huwa taħt is-Salesiani, sawa. U kien kitiba u ma saritx, imma jien kont fissat fuq din u naħseb li l-Brian kont saqsejtu ftit snin ilu biex nara kadix teżisti u hekk. U konti kan taħħiri kon għasib kienet oġbitek. Kon niftakar jew tipprattika, imma kienet sabiħa, kienet actually. Sabiħa, ħafna. Kienem xi kadenzi li għadni niftakar, bħal diex, kiekom massakrajtu, imma għadhom f'moħħi, isna. Jien li kienet toġobni minna li titla ħafna. Fil-fatta lekk aħna stonajna, ok. Ħlevera. Għax ma minnix il-warm-up. Għax high notes ħafna. Anyway, Brian huwa persuna u koll, my list li għandi rispett birleħ. Kien għap il-basketball ma jew kollu? No, Brian kien kanta kellu band u koll. Le, Brian t-xarum 10. Kien għap il-basketball. Volleyball kien jena, man. Volleyball. Jien iftakarni la basketball ma da Brian. Ma propja kien volleyball, u kien tajjeb volleyball. Le, fil-fat kellu vertical tajjeb, dak niftakar. Ovvjament peress li fil-volleyball jolew u fil-basketball u koller ta' koller dik il-basketball. Niftakar la basketball, ja. Alright. Speaking of basketball, kienu għamlu żmien kienu joħduna. Kien ġi carer hemmhekk, għax hemmhekk mhux assassin biss kienu jieħdu sim. Kienu jiġu carers li they were actually qualified u kienu jieħdu kellhom dormitori tagħhom kienu jieħdu sim, kienu jaħdmu hemm literally. U kien għad Gordon Phillip li huwa referee tal-basketball
professional għaw Malta minn dejjem kien, u s-sibt kien joħodna, ġifiri li l-Silvester mi kienu kunem fil-weekend kien joħodna. U dik kienet ġita talla, ġifiri, ta' veru. Fej kien joħodkom? Kien joħodna il-taqali, il-National Basketball ċismu, kien ikollu l-loba tirref, jaħna konu għem naraw il-lob, tifem, niklu l-ħelu, ta' u matfall tal-ġen. Esperienza tal-ġen. Kien hemm ħafna ta' Father Savio, Father Stephen. Lina, tiftakar Lina? Lina, ħelwa u Lina, u vera jxriqila Lina, u vera jistama jxriqila Lina xaġa zaħirek. U għanda wiċ ta' Lina. Wiċu għada u leħen u ġentilezza ta' Lina. Eżatt. Niftakar ħafna nis. Tant kemm kbira, xina, dom ftit, good skola bizbissu għamilt mill-year 5 sal-form 5 u ġviri għara kem għattajt zmin emmek. Kont diġa ġejt għant il-mami full time kont rajt. Vera tinstam ħazin. Vera fija xogħol il-mara ma bro. No, full time kont rajt. Le, kont diġa ġejt id-dar permanenti u kont immur l-skola ta' St. Patrick's mid-dar. Tifhem ġviri nejx. Bil-private kont mur kont titla mal-mami naħseb fil-bidu? Naħseb fil-bidu mal-mami mbagħad meta waqfet bil-private naħseb jew van. Kien jiġi il-van niftakar. Imma vasta ħafna. Ma tax kont tħobbu l-iskola bħali jew. Jena, amazing, dejjem qabel kmieni la break ma mmur. Le, ma kienx għalik. U xorta kienu jħobbuk, ma jgħu. Għax kienu jaraw potenzjali għajdu, kienu jgħajdu, tifhem, like meta kont neċċella, ma ġerament ma kontx naċċella. Ixin kont tifelli taqbat malaj, u anka kont tajb ħafna fil-futbol int. Kont tajb fil-futbol. Għamilt ħabta talab ma' Malta. Ħabta ma' Malta. Kellem xat kien tak papoċ minn għalija ta' Ronaldo dak iż-żmien. Kien fa' il-paga. Kien il-paga. Fa' il-paga. Un ġimgħa wara waqaft kif kien dik? Ġimgħa? X'ġimgħa? Le. Ġimgħa u nofs. Ġimgħa u nofs wara li faqa l-paga. Tamel ġimgħa. Le, ma waqaf xetta, dimmi fejn ġibta. Wara ftit vera. Wara ġimgħa. Wara ftit. Tlajna lik ta' qali, tlajna lik bro. Tipo, tlajna lik ta' għalien u l-mami, ġil coach fuqna, tipo, kemmu besqan, tifel besqala? Kellek xetajt miegħu. U kħeċik. Ma ħasbeg għalek, sawa sarat ħanna fija. Men inti tagħmel 7 xhur ma' coach, saw iktar minn 7 xhur sena u ma nafx kemm, daqshekk kontinna ma' Malta. U f'daqqa waħda jitfaċċa coach għax li ieħor siefer ma jara familja barra. U ġilit miegħu tagħmel il-problema. Li taħsebix fit-tul imma. This is, you know, like... Imma, le, għanistaqsi, il-team kollu ġilet miegħu dal-coach ju? Le. Kulħadd spiċċa fl dejjem. 3-4. 3-4. Kien popolari kien jibes ma' coach. Imma ma kontux daqshekk disciplinati forsi, jista' jkun kelkom naqra dil-mental Kenna 17. Kien barrani. Kien barrani il-coach. Malti kien. Malti. Mal-barrani gwalajt iktar. Ma nafx, jekk x'ismu l-coach? Forsi kun jkollu right of reply. Le, imma nsallu għalih minnaw. Kaf minn inti? Naddu għal-reklam. Shit, mux tijaj dal-podcast. Mela, St. Patrick's. St. Patrick's, ija. Umbat il-tqajt ma' Francis Malija. Umbat il-tqajt ma' Francis Malija. U l-għu darba naħseb il-tqajt ma' Francis Malija kien low shotek. Low shot. U għaddit mill-kuruturek, u niftakara kienet libsa gardi kien naħseb gris, flok kabjat, polo unek, xara qasir. Niftakarek eżat, Franz. U jien konti għad froknek f'kuruturet nikbi wara li għamilċe kommedja. Tifhem? U ġitek, u mek kint għajt l-ewwel waħda. Għalt li Dik l-ewwel kelma għalt Kemm kingus. Insomma, qomt, u bdiet tistaqsini bera b'ġentilezza żġara u ma ġarax, qed tifhem. U tista' tgħid li xefu l-mejda bro għax ħalli ġie emozjonat. Lex tista' nimmaġina Francis Malija tagħmlek, "Okay, Julian." Mbagħad kompli minn hekk. Eżatt. Tipo semajtek, "Okay, Julian." Ejja. U instantly that you feel the difference, tifhem? Again, mux qed ngħid, like some people mux are better than others, but you will attach to someone in a different way that you attach to, you know. So when she came and asked me, you know, ma kellix bżonn dik l-analiżi, tifhem, tal-ġenwinità li tkellimna fuq qabel, tifhem.
Tifhem mal-ewwel mara sinċira. Yes. Jina ħoss li l-ma għandha dal-bilanċ, emotivament għandha dal-bilanċ perfett bej disciplina u mħabba estra. Definitely. Tipo disciplinata ma mhux despota u empatika ma mhux paċoċċu. Eżatt, spot on. Vera tajba. Biex nispjega jien kif nara, li kultant, li kultant ma nkunx nista' nagħmel id-distinzjoni bejn kemm b'saħħitha bħala persuna u kemm caring. Għax inti fil-verità meta xaħat huwa caring, mhux ġeneralment il-perċezzjoni tkun li dil persuna is just emotional, qed tifhem just, as empathic, But that balance I can't really figure out to this day because for me it's the perfect formula. Tifhem? Because like there's no bull around it. You know what I mean? Like as much as she's the best person I know, like the way she cares about you, like nothing's gonna go over her. Il-qalb ġenwina mal-pon ukoll moħħok. Eżatt, 100%. U kif dejjem ngħidu kollox tkun taf. Mhux vera. Wax, bro. Like tipprovax, it's amazing. U fimni, u jiena kultant ninsa kemm mhux għajem vejt ma kultant ninsa kemm apparti li jiena ġejt f'ħajjita u ġejt foster technically adopted. Kemm kien hemm nies oħra fl-equation, ġiru waqt li kienet qed tipprova qed tifhem tissapporti lili, qed tifhem bl-attitudni tal-ħara li kelli, ta' tifel. U kelli tuħu ħsieb familja, tistudja l-università, kien hemm balla nies oħra li qed tifhem li kienu in the equation u she still handled it, biex tara kemm aħba dinja men. Like it's inhuman għalija, you know what I mean? Like to sustain that, not physically, because physically we're all workaholics, we all can be workaholics, because we have the drive, we have to go get a, like instinct, ma like to emotionally sustain that, because kif tafu, sens apparti li kienet taħdem job post fejn kien hemm 12 tfajla, tifhem li kien istitut, with all those problems. So it's unexplainable, man. Like I can't. Anyway, somehow I landed, At Tamaisi. So it was surreal, for me. Was surreal. It was. It felt right, you know what I mean? Għalek meta bdejt ngħid qabel bdejt ngħid istra kemmi diffiċli inti tiġi fostered 3 darbiet. Tifhem? So I consider myself very lucky. Whatever we said earlier, tifhem? Today for me is just a story. Okay, it is a story that reflects my behaviors and my anka l-mod kif naħseb, kif nitkellem kollox. That's only normal, that's everyone. Franz kienet tajli l-unika ħaġa ma tix tagħmel li tivvittimizza lilek innifsek. Qed tifhem? U fil-fatt wara 25 għaddi għalija onestament. I lost the point. I have so much to say. I lost the point. Wasalt għanna. U rajt disparità bej speċta il-ġrajja ta' Julian Kalle kon sajra Julian Mollier. That's a fair point li għetta. Fil-fat, l-mami konna morna, naħseb taf. Mami konna morna il-belt biex actually to change the surname, tifhem? With her request, tifhem? U missierek ma setax jiġi firma. So that was actually ma setax jiġi firma, ma setax jiġi firma. Ma nafx, sassi lilu. Anyway, that was gonna happen. Salfi ma. Spaċi kulta. Anyway, Pari, insomma. Like that's what gonna happen. U pari. Tumbat wasanna il-famus Tamaisi. Tamaisi, ja. Amazing. Stra ħabbal ħafna nis li siw jaw. Minn varjetà ta' oqsma spiex ta'
Speċa kien hemm Abigail, kien hemm is-Salf, kien hemm speċa jien niftakar żmien meta fis-salott kellna tipo żvultajna s-salott. Eżatt, kien hemm editing suites. Editing suites, kien hemm il-salott bażikament sar l-uffiċċju. Eżatt. Fejn kienu qed jeditjaw l-Evanġelisti Kien il-bidu l-Evangelisti, fej bdejt f'dik id-dinja tista' tgħid. It was really and to be honest I wasn't sharpshoot. Eżatt. Justin and the Sharpshoot tal-Arusa. Steve, eżatt. Chantal, Mirko, Angel. Konna kolla nordu ġu dell-ostradar madna. It's crazy, it's crazy, it's crazy. U jien naħseb iktar l-atmosfera kienet interessatni mill-the actual craft. So that's why sometimes I find it surreal li spiċċajt neditja u, you know what I mean, daw l-affarijiet. U l-għandijaj ta' majsi. U niftakar, jien kon nibżam il-klib zaħir. Skulli tiftakar. Taf li semmejta dil-istoria. Jien niftakrek meta wasalt id-dar tagħna l-ewwel darba. Kien hemm in-nina. In-nina, is-nina kienet minna. Nina kienet. It's easier said than done at the time. Minti kont mwerwer mill-klib, insomma, wasalt. Niftakar kont li bez dak il-flok. Kelli flok. Kellu jisu kien li bezbini, kien quite a brand at the time. Tal-Herbi. Jista' jkun tal-Herbi. Tal-Herbi u Criminal Damage wieħed minnhom. Niftakar. Għandi idea. U niftakar x'kont li beż eżatt. U bdejt nibżam dal-kelb, insomma, and the journey started. So yeah, like I was saying before, tifhem, so this world. Tiftakar meta tlif żewġ liri? X'inhu? Tiftakar meta tlif żewġ liri? Tlif żewġ liri. Inti fil-bidu meta ġejt toqgħod għandna? Le, kemm ma tiftakar stejjer. Tajb, din nistgħu naqbżu ta' żewġ liri. Kont ħadd kien. Ma, mbagħad wara St. Patrick's. Skolli niftakar laħaq. Skolli niftakar żewġ liri. Meta tipprova nġemma l-Mortal Kombat, bro. Ħanina ma tuffi. Speaking of Mortal Kombat. Mortal Kombat taf li kien like iktar in-90s mill-li. Ma ħajitna kienet il-revolvi għamlet tamma Mortal Kombat. Għajt fissat jien kont, u l-mami kienet ramlet li PlayStation zaħira, u laqas kienet tiegħi kienet tal-lilla. U kelli, kull ma kelli jien dal-PlayStation u kull ma kelli veret nistama, you know, like tħasruni. Kull ma kelli. Samlu lek ġabra. U kelli s-CD ta' Mortal Kombat u kienet fil-garax u ramieta. Ramet PC kienet u koll. Ramet ħafna affarijiet. Nafsed. Għada tarmi sissa. Għada tarmi sissa. Le, narmieta. Pero il-ma mandi xirbit ma l-oġġetti. U di dejjem speċta baqqa tidwit u l-ħajti. U konsegwenza jiena gbirt minar rispett lej il-propieta tijaj u b'konsegwenza tan nies ukoll speċta. Fil-fatt il-mara x'kemm toffen. Tipo jiena niftakarna kellna di qabel ma ġejtin ta' konna nqogħdu raħa ġdid, kellna dil-Fiat 126 ta' biċċiet kollha sadit. U anka ta' dik l-età tintebaħ li inti speċta n-nies taħarsu is-sewwieqa l-oħrajn għaddejn niftakarna din it-tela tal-addolorata. Qed nara n-nies taħarsu lejha dil-karrakka fuq erba' roti ħatiqaf ma tiqafx. Toqob daqshekk ġifieri tas-sadit, mhux xi naqqa sadit l toqob tas-sadit. U l-mat aħna meta nġibu karozza oħra spiex għalt li John, inti qed tagħtikas li n-nisa taħarsu lejk. Għattila, naqaw. Għalt li, that's a stupid thing to do, inti minn nis mandek xalfejt u għattisti il-karozza edem biex twaslek from A to B, niftakar għadi. From A to B. Dik il-differenza illi I've never, sorry, I'm sorry, li kull persona li probabli għat jarana bħalissa għat jgħid, mux ovvja, inti ħazajt għomok liktar caring persona fid-dinja. Ma I can't, I know others, għat tifem. Per eżempju, ħansemmiha Om Isaac, per eżempju. Isaac is an amazing woman. Mara ta' zokkor. Ta' zokkor, you know, you can see. U kol strong. U kol strong. And there are others, tifhem, but really, so when I say I'm very lucky because I really believe it, tifhem. U dak il-paragun li bdejna nagħmlu l-ewwel. Tifhem li, like, m'għandix dik
is-sens ta' li oġġetti ja memorja, naħseb vera. Le, il-bnedmin huma. Il-bnedmin, eżatt, mela dik hija aktar marbuta man-nies. Marbuta man-nies. U jien bil-kontri marbut ħafna mal-affarijiet. Imma mbagħad peress li jien vera traskurat, qed tifhem, dik mbagħad mill-Malta xi b'salma. Le, vera, qed tifhem, because like, I really value il-ritratti li għandi d-dar, tifhem, u dawk il-ritratti bdejt nsemmira, u anka kif bdejt nitkellem fuq il-ritratt, tifhem, ma b's l-affarijiet li kelli tliftom. Tifhem, ġejt għalajni, taf kif. Allora, so yeah, u jien bnidem nostalġiku ħafna, tifhem. Taf, insomma. Fil-fatt etnej, kull meta niltaqgħu dejjem jew nsemmu naqa' wrestling, jew Eżatt. l-Method Man. Morru lura naqa' fid-disajnijiet. Eżatt. Method Man, Wu-Tang. Naħseb Kalleja Baġġo. Kalleja Baġġo. Mela, qabel ma ngħaddu għall-part li misħana ma ta' reklam żgħir, għax dan il-podcast miġġub lilna minn Nissan li bħalissa għandhom il-ġuk għal-beħ, bro. Vera? Ija, bro, ġib liċenzja, diħat ikkonvinġi li ġib liċenzja. Le, ma kellekx tajda di. Li m'għandekx Tafx liċenzja. messaġ batlek fuqha, bro. Vera? Le. Le, di ħajkolkom taqtawa, ta' Li m'għandekx liċenzja. Għatlek, bro, għatlek fin-noti. Għalfejn Għatlek fin-noti, bro. ma nistgħux ngħidu. Oh, God. Għalfejn ma nistgħux ngħidu li m'għandekx liċenzja. Il-ħanina dinja. Xkont tajli għattur tajjeb jien? Nissan ġuk li qiegħda 19,250 tibda minn il-bira ħatta dawra, bro. Rigba ta' vera, ili għandha naqa' hekk well-form, isa sorma jisu tal-Morozita, reklam tal-Morozita, s-sakru. Il-lallu, reklam tal-Morozita. Naqa maqtuwa mill-artek, naqa molli. Kif kienet id-diska tal-Morozita? Prendi la morbida. Morositas. Morositas, Sparatni għal-ġol puberta. Pal-puberta. Minix nħares, qalbi mux nħares. Ħanina. Xeba nkwid, bronint. Kemilu. Ajma. Umbat it-tifla għettila il-Morozita, ġiri, ma nafx, morru għarru dar reklama, speċal iktar ħagġa assurda, li, speċal fil-li tara s-son Brazilian, u fil-li tara tifla tifla ta' 5, tilaq Morozit, ma nafx. Somma, viva Italjani, u lażliet, Uno sejse. Eċċelsi taħħom, l-uno sejse, tiftakar kien, tiftakar insomma, mela, Lilen minn ġrajiet masturbatori ta' dik ix-xorta. Kif tħoss, Mike, meta tħares lura, kif tħoss li marret ħajtek, overall? Sissa. Alright. Eżatt, sissa. Għax il-marret tinkwetana. Like, oh God, it's ending. Marret. Le, mux tampar 37. Aha. Le, ħanej, so far, I think I've lived an amazing life so far, man. Like a lot of roller coaster and kultant nejt jien għamilt wis affarijiet. Mux wis, like għaddejt u esperienzajt ħafna affarijiet, għattifem? Għax fil-realtà, I don't think I have done enough. Għattifem? U ħanerġa naqa fuq dak il-punt li I'm so hungry to do things and hungry to live or hungry, to succeed u hekk li I've lost some time along the way, tifhem? So, but if I had to say what was my life about, I'd say it was fucking amazing. What made it amazing? It made it amazing, the fact that I was born and started, life in an institution, tifhem? U għek nibqa' ngħid, ostja, like, ħanejdek, qabel 25 kont nivvittimizza naqa' ruħi imma iktar kien il-ħsieb, that I should be, it-nies għandhom jitħassruni, I should be privileged, tifhem? Però fil-verità mhux hekk. Tifhem? Issa nħares li b'mod differenti. Mhux issa, ġifieri kif għalaqt, kif bdejt nikber, ħares li b'mod differenti li ngħid qed nikber u iktar kemm nikber sewwa il-ħajja tatni mhux daqs kemm xtaqt fil-bidu, tatni żejjed. Qed tifhem? Sewwa in a short period of time. U dik li ġabitni bniedem naqra nfisset.
Qed tifhem illi because I went through what I went through, life kept giving me stuff. Qed tifhem are you with me? Yeah. U wasalt f'punt fejn ngħid. What is the stuff? What stuff did life give you? Sorry, because I said stuff, it sounds a bit ċismu, mux stuff. Opportunities, you know what I mean? Like, I keep looking at life and say, il-ħanina, ġiet opportunità oħra. Il-ħanina, se xogħol qatt ma kelli problema. Il-ħanina, you know what I mean? U nibqa' ngħid hekk. Qed tifhem ġifieri it was like a roller coaster of li l-opportunitajiet dejjem qegħdin hemm. Qed tifhem vis-à-vis dak li għaddejt minnu meta kont żgħir. Mingħajr ebda emozzjoni, qed tifhem, it's just like that was the chain of events. Boom and then boom, fimti, jgħataw f'daqqa waħda, jgħataw l-ħajja tittina ħafna affarijiet. U dejjem hemm nies li ħadu grazzja miegħi u rridu jkunu jsiru jafuni u rridu jkunu parti minn ħajti, qed tifhem? Li I always live the survival instinct sort of, taf kif? Like għaddejt minn dik il-fażi, like I can fuck up because eventually something new will come along. Għattifem, so imma dal-axħar jisu 3 snin 4, I'm juggling that in my favor, għattifem. Like, I push away people who either praise me too much or let me in, not because I disrespect the way they're treating, because they're doing a good thing, għattifem. I'm just afraid the way I would treat them. You understand? Like I push people away, but not push people away in the sense li ndejqek jew nkun ħarja bil-Malti, qed tifhem? Like I want to be more independent, qed tifhimni? Like it-terapija temmen fiha int? Skonx tip ta' terapija, bro. Terapija spiex ta' kulħadd ikollu naf trawmit meta kien żgħir jew xi ħwejjeġ konfliġġenti fil-karattru li jkunu diffikultużi biex wieħed jiżviluppa il-mod li jixtieq jiżviluppa. Temmen bihek li tmur għand terapista? Ankor onest, jiena għamilta qabel u to take you back meta semmejna l-Brian Magro, qed tifhem? Jien meta kont żgħir kont diġà timur għand psychologist ta' tifel, qed tifhem? Meta kont St. Patrick's, you know what I mean? So, listen, I was a handful, ġifiri, gravi. U kont imuru, it got boring, you know what I mean? Imma dejjem emmint fil-chemistry, nemmen, ġifiri, anka ta' tifel, jekk impoġġejt ma' Brian Magro, qed tifhem? And we managed the conversation when I was 10, qed tifhem? Even though I was 10, I realized that, listen, there's a connection. So ma nemminx fit-terapija li isma' mur għandak għax tajjeb, Vera jeżistu dawn nies, qed tifhem, imma naħseb it-terapija sibta f'affarijiet oħra ngħidlek il-verità. Sibta fix-xogħol, sibta ngħidlek xi l-aħjar terapija li hija it-tindif. It-tindif? It-tindif u t-tisir. Naħseb illum ġurnata konfermajt għax ovvjament jien għandi il-problemi emozjonali tiegħi, il-problemi mentali tiegħi, ġifieri għaddejt ma' ħafna affarijiet, ansjetà gravi, panic attacks, you know what I mean? Mort għand psikjatra, mort għand psycho. Ġifieri I've done the drill, qed tifhem, imma bħalissa beħsiebni mu nara xi ħadd ngħidlek il-verità biex like to explore it, però jekk tgħidli għat-terapija naħseb dawk l-iktar ġiex affarijiet li jgħinuni lili. Anka kreattività, anka biex nikrea jew ikolli idea, tifhem? Insajjar u wara nnaddaf u l-iktar waqt it-tindif. Ma nafx. Jiena terapija nemmen ħafna biha u anka meta nkun qed iħossni tajjeb immur xorta periodikament. Nagħmel isu bħal check-up tal-karozza u bħal service tal-karozza biex ta' li niprofa niproċessa ħafna affarijiet, nagħmel ħafna affarijiet b'mod impenjattiv u dettaljat kemm jista' jkun, allura moħħok jiflaħ so much biex. But jiena terapista nħares lejh qisu il-coach tal-moħħ biex, hekk naraħ. Coach tal-moħħ, eżatt. Qisu mera l-moħħ naraħ. U di tat-tindif u kol, man, jina l-sbarazzar. Biex naħseb li peress li aħna t-nejn
kaotiċi bħala bnedmin, peress li nħobbu noħol u noħol u l-karatri u nivvintaw l-istejjer u biex ta' moħħok ikollu din isa frattarija kontinua għaddeja. Eżatt. Mbagħad meta inti taqbatu pereżempju tajt ħana terejd il-gwardarobba u tibda torganizza l-affarijiet isu dak li żbarazzar jinstanzja Jisu jett jirreplacja. li tixtieq timponi fuq moħħok biex tikkalma. Eżatt. Jisu jirreplacja dak l-istorbju li inti għandek ġo moħħok. Isma, ħanaddu għal-rapid fire round. Da bażikament. Rapid fire xenu? Rapid fire suppost ma tarax il-podcast, bro. Bażikament, saqsuk mistoqsija. Alright. Għedin xie 17, penet. Umbat, man fidik. Oċbok jew? ħafna tajbru. Tajab, Mela, dila wahda ġamilni għal-relazzjoni tijak ma li kellu l-mħabba li kellek n-namur propju li kellek ma l-friġ ta' Tamajsi. Ir-reċtaru l-muntaċ, xifisser għalik? Ir-reċtaru l-muntaċ. Mela. Muntaċ hija l-kelma Maltija l-editing. Muntaċ hija editing, iva. Mela, jena ħriġt, xrobt, parties, għamilt affarijiet fajti. Tajjeb, pero naħseb il-ħaj li tini l-acting xej. Inspiegabli, għamilna klip il-bieraħ, baw filmjana ġiex karatri għal biex niprezentom, insomma, l-ċaħat. U wara l-estate għamilt sa 3 ta' fil-ħodum għajem, literally jisni ħriġtu għamilt lejl barra. Nisra. Tafam? Dak it-tip. U l-montaċ mbagħad xi ħaġa laqasna fi spjegazzja tintilef. Kultant it's scary daqs kemm tintilef fiha. You know? Sirna jisaloba, jena għamilt ftit montaġ. Is-siri saloba. Jigsaw puzzle, 3-dimensional. Eżatt. U li kultant, mhux kultant beżani, peress li jien imbagħti bl-anzjetà. Ikolli bżonn ikun hemm momenti tant kemm niġi ħaj, qed tifhem, illi tiġini anzjetà u rrid inqum minn fuq is-siġġu u nimxi u hekk u da. It can be. U l-approċċ tagħna għal-kidba u għal-montaġġ tiegħek jaqblu, hemm koerenza narhom kongruent fil-fatt il-klip tal-Panama u Panama Party kienet xogħolok u jabli probabbli l-iktar klip li nħobb ta' dik ix-xorta li qatt għamilt spiex. Kont kontent biha ħafna jena, ħafna, anka għax kienet animata anyway, asnaf. So fil-fatt kienu jisom intertwining together l-stil. U kienet 3-dimensional ħafna. Kif minkejja li ġas kienet sempliċement kienet kamera fuq tripod u kamera u persuna xorta rnexxilna noħol u ħafna dimensjoni differenti. Funny inti. Eżatt, semmejtilek l-ewwel, funny, tagħna mani du. Dak il-karattru. Fan, vera ħadna. Fan lejja ħafna. Dak l-istess perjodu li inti għamilt il-diska Manalis. Eżatt, fil-ġimgħat qabel. Fil-ġimgħat qabel. Dik intu għoled tijajta? Ej. Naħseb li kien involut ukoll fiha, Waze. Il-Waze, le konna. Inkont iffilmjajt? Isra, naf li id-dar tiegħek dik għamilniha. Il-garax ta' missier. Mela. Kien minti u Mirko. Missier u l-oħra ċina toħti. Dejjem hekk sejrin. Nadit jew fis-salott. Anka l-album tal-Nobling Show għamilni, ġifiri, għanna bżon nir-reverb, it-fall Mike fil-lok jissa naraw. True story, bro. Rapi għanna bieċa minn Hit 'em High, bro. Hit 'em High? Madonna, Hit 'em High. L-istrin, alright. Tal-Method Man. Insane like a runaway train. Alright. Sorry, xsejja, so. Insane like a runaway train, I'm in your... Nerġa. Insane like a runaway train, I'm in your lane like it's only 3 seconds to score and win the game. Came to bring the ultimate pain upon the brain, untamed. Do I like it when I change? I do it type. Insane. Strange, straightforward, maniacal. Monster in the game. And I got my eye on you. Dead shot, aim, the free throw, zoom, going down like rain. You're feeling me. Tiftakarni għal-milek di. Ej, għazgur niftakar. Dik għallimtni u għallimtni balla, insomma. Għallimtek balla? Triumph għallimtni. Il-bicċa tal-Method Man ta' Triumph. Kam kien tajab Method Man, bro?
Amazing, amazing, amazing. Incredibli. Ma jien niftakarni kull darba li ħampoġġi fuq is-65 għaw biex nitilgħu paċi. Eżatt, ġanna li miri. Ġanna li miri biċċa l-ħor, kif il-biċċa l-ħor? Rabbi ċekon ħala bl-spitzer u l-panadols. Bispritzer u l-panadols. Ma nafx kif għandi fuita jien. L-sport fħajtek? L-sport fajti, li konna lab il-futbol u. Jena naħseb, għax bdejna għadu St. Patrick's, naħseb kelli. Naħseb kont l-ħajar player l-skola jen, bro. Sylvester, sorry, bro. Nħobbok. Le, għet nċajta x'milux il-tqajna u kena diskussjoni, għet tifem. Għax Sylvester, tafu Sylvester? Nafu Sylvester. Sylvester u għat mill-izbaħ karatteri għat nitqajt maħħom jien. Tajjeb, kellu ħafna following l-iskola, pero jena u kena ċertu rivalità. Konna nħobbu xurxin ħafna, pero kena ċerta rivalità. U milux insomma bdejna diskutu għadi, fuq rivalità li kena fil-futbol l-iskola. U minn kien laħja eventualment? Mux ħanajt jenu, naħseb, ma nafx. Kem xuħut li kienu skola maħħom, kem titfawna l-votazzjoni għam taħt, l-votazzjoni tiftaħ issa, ma jien niftakrek vera. Niftakar l-ewwel darba li rajtek bix-shorts u kellek koxtok, man. Il-kalf mhux koxti. Anka l-koxxa, bro. Kellek saqajk isu siġra. Dakinhar semmejta, kont għattielek di, darba qed il-mosta. Għaxa mizmin vera kon dedikati jena, u qabel Malta niftakar Izmael, tiftakru l-Izmael, u kol kienu hop il-hip-hop. Konna morru n-naxxar nitrenjaw qabel il-pre-season, actually qabel nibdew ma' Malta u ekku da. U darba mort il-Mosta u l-ground tal-Mosta qabel ma kienx kif l-lum ovvja, ġiviri l-lum. Eżatt, l-lum bit-terf, t-tifem, ħafna electronics biex tidħol u kommedi, t-tifem. Għan għaddu minn taħt il-grada. Kont għaddi mux, eżatt, minn dik il-bicċa mqatta u tidħol hemm. U għaddej bil-juggling jena u għamilt 1008 juggling. U kien il-ħat fil-ħodu. U mal-1007, 1008 tisma' jaddi tifel jgħamilli, ma ninsijat mendi, għat fajti. U semmejt għamilux u koll, meta kont mal-belt, kienem Father Stephen Vella, illi kien xtra li d-diadora aħdar. Kont s-sib nissixru l il-papoċin. Bro. Ma mittix tikdeb. Le, għatlek jien, I was, anyway, maħbub. Anyway, imma xtra li dal-papoċ kien da Father Stephen, u tlajt is-Salinos biħien għal-belt. U kelli l-coach, Dalli, tiftakru d-Dalli? Le. D-Dalli, big guy. Anyway, u kif tlajt is-Salinos, Dalli għamillek. Dak iż-żarbun għalli. Joġbok, coach. Enżil l-isfel. Enżil l-isfel hi. Le, zraben ħodor ma jitlux għaw hi. Ħuna paċenzja. U mortant Father Stephen biħien. U għamel storja Father Stephen. Fibx, da, xtrajt zarbun, kontent biet, dik storja ħara tal-futbol. Ovvijament għax l-aħdar tal-Furjana. Għax l-aħdar, mux għalek, għax l-aħdar tal-Furjana, ovvija. Mela. Eventualment xamil kellek bidder il-zarbun? Mela. Mortu il-ħanut, ċibtu zarbun ieħor? Mela xamil. Le, tlajt bis-soldini, ju. Is-soldini, tiftakarom is-soldini. Mela, skull iftakarom. Di mux edha fuq lista ma nsaqsijelek ek għal-kurzita. Għandek xi memorja tiegħu tiegħek? Mela, għandi memorja. Takes me back to meta kont nibżam il-klip. Oh, yeah. You remember this one, don't you? Ta' kemm jaf ikun legend. Badinja. U semmejt, diġa edha fuq television, ġifiri. Mux television, insomma. Le, actually. Ma nafx ħarġiċ. Anyway. Taf li mi? Ija, ma nafx. Ma għajdilom inti. Le, iftakar, aħna konna qabel ma kienem Technopark, wara Technopark, kienem għala enormi. Eżatt. U aħna konna noqodu, ħdej minn jaff edha il-kappella ta' Sant'Antina, aħna konna noqodu f'dawk l-nħawi. U biex ma nħoġ nistennew il-karozza il-49 tiġi, konna naqbdu l-55. U l-55 kienet waqqafna fej kinds. Eżatt. U bat aħna konna naqsmu roundabout, naddu minn dil-alqa li sa' il-nuqqas istax dik l-alqa għattawa u saret triq. Saret triq. Timfet un bat tiġi il-ħtajrit biex. Eżatt, tiġi qabel x'ismu dik kienet għal enormi u daf bil-lejl ekxi l-10 ta' bil-lejl or whatever. U
ma nafx konna mexxinek, Da waħda nisem, jiena inti, le, jiena u inti bis konna. Jina u inti, għara, ġviri, għas biex ndaħħa il-ħatti, biex nitħaq jina. Eżatt, u da waħda nisimaw. Samaw il-klip, għattifem, u il-hero John li għamel sawa biex tara x'qalpandu dat-tifel, ġviri. Amazing. Le, bro, ma kienx hemm klip, ta' Ma kienx Ma kienx hemm klip. Ma doffin, ġennent. Jien ma niftakarx klip, jiena kol ma niftakar. Najt, illa, nafx ħanamel. Kien hemm kelb jimbaħ, jiena smajt kelb jimbaħ, bro. Inti triggered probably smajt kelb jimbaħ. U mbagħad ma smajtux iktar u li ddeċidejt li tagħmel, tgħid illa ġu l-klip. Tala jiġri l-bastard. U jiena illa John. U bda waħda naqaġu ħofra men. Indure, kuna josforek da ġuli. L-inti li fucking fim. U sobba, teknikament infqajt nikbi, tifhem, u mbagħad ġej tellani, u mbagħad tela jiġri, u jiena xaħdni qed niġri, għax għaddet ninkwita laqalla mill-klip. Tifhem, u si kemm nikliba, kemm intallik. Ma sanna dan, insomma. Ma kienx hemm klip. Mbagħad storja oħra, kien hemm klip, bro. Jien ma niftakarhomx. Jien ġast niftakar moħħi kienu tal-Ostrajid. Oħra, rikab taxi. Sawa darba? Rikab taxi. Smadita. Rikab taxi. U wasal id-dar. U xi xahar wara irkib taxijien. U nserta l-istess taxi driver. Sawa? U kif waqafni dat taxi driver? Aw kif waqafni insomma. Għalli intam ġew tuqgħod. Twejwa jena. Għalli taf li rekkibtek u dak għallu maħallasni xo, u tlaqt iġriju. Jien panik talla ta' dik waħda minnhom. Oħra, darba minnhom qegħdin. Mela, darba minna ġan insomma konċib xi producer minn barra nsejx kien jismu. Paul, insomma. U insomma kontu tipproduċu xi ħaġa u ġab li l-xaħat, Paul kien ġab xaħbib tiegħu, kien marru jgħodu ġo xi hotel. Sawa, u jiena u inti konna fil-lobby tal-hotel. U qegħdin bil-qiegħda insomma. Sibx nistgħu ngħidu. Għaliex le. Legali, bro. Ija? Ma nistgħux ngħiduha? Ma nafx. Nistgħu. Kienet dik l-unika darba li ħadna joint. Qed tgħid. F'ħajjitna. Għarret, niftakar għarret. Dik, eżatt. Fil-fat ħatenduna għalax. Fil-qed bil-qeda fuq s-sofan jenek. U għajat li ġon għalli ġon. Għalli għatlu tismaħħom jen. Għalli xed tisma. Għatlu minx tismaħħom id-Duran jen. Id-Duran għalli. Għatlu lem security. Bdejt nimmaġina s-security għet id-Duran, ftak ordinary well, ċaġek. U inti konċet mu bidda. Le, u ma kienx, again, bħal klip. Le, di ma kienx Duran. Disgur ma kienx Duran. Kienet f'moħħu. Eżatt. To name a couple, insomma. Memory feliċi stjam. Dik il-poolu. Stja l-pool. Il-pool, dik il-flok tal-Georgetown. Qabel nalqu, kieku kollok le, men, wis emotiva. Fuck it. Ħad buzz illum? Ħad buzz ta' veru, bro. Ta' veru, brother. Xinajdek publikament li nħobbok. Tajjeb, u nammira ħafna li għattamel dejjem, somma. Ispirazzjoni dejjem. Tawma taf, bro. Ne, ma nafx, bro. Tal-ġen. Amazing. Tal-li għattamel entu kol, bro. Xinu x-proġetti għandek issa? Xieħta bħalissa editing, minn missu. Xanna. Dak li tisir fuq one. Ta' Luca Lorenzo. Luca Lorenzo sella lik, by the way, un sella minnaw, brother. Luca t-tifel għal-kbira, bro. Tifel tal-ġen. Najt publikament. He's an amazing guy. Battu ċempiltu, bat li xaħġa fuq. Jena għandi tendenza, meta jibatu l-nis. Ġiri out of the blue. Tipo jibatu li ħafna nis fl-inbox. But out of the blue. Wara xi ġimagħtejn tipo kunu mhux nesew li batuli daw. Jew jirċievu voicemailek ta' xi 3 minuti tiegħi ngħid fuq xi ħaġa li jkunu batuli. Jew ġest naqbad inċempel tipo u Luka kien bat li xi proset jew xi ħaġa u battu ċempiltlu niftakar li għamilna xi nofsija u beda jgħid li għandu l-ADHD ukoll u he's a great character, great person, good heart, dal-ħar ftit xhur ġifieri tqajt miegħu. And mostly he has the drive and hunger to succeed. Tifhem, so
Yeah, sella lik insomma. Tal-ġen. Għax kien jaf li ġej u għalli selli li ta' batli fil-fat, jiswa għamela Għamel reminder. għamel reminder biex jgħidli biex nselli għalik Tal-ġen. Xanna, fejt jidher ta' xanna, bro? Xanna tidher fuq 1 kull jum fis-7:15 u mbagħad fuq l-internet. Tal-ġen. Fuq l-internet iġi fuq il-page, tifhem? Yeah. Ir-risq, bro, xaħġora, qabel ma nagħlqu? Għabsta, urrejta. Le? I could do this for hours, I enjoyed it so much. Tanti għor, bro. Ma, nagħlqu u mbagħad forsi terġa' tixi law tipo. Yeah, bro. Dik kienet limitazzjoni tal-ħara tiegħi ta' Mark Kalmeri. Mela, għad-darba li jmiss ma nafx episodju għadan, tlift il-kont, ankax ma nafx not. Għad-darba li jmiss għaddieħla ġu. I love you. Love you too, bro. Grazzi l-kull minn qed isegwina, grazzi l-dawk l-ħut tal-ostra tal-Patreon, l-sponsors tagħna, li ħataraw missa fis-sigla, grazzi l-Rec Media tal-li qed jipprovdu l-post, top shit, għal min għandu bżonn kull kwalità ta' ħwejjeġ viżwali. Rec Media, mhux nirrakkomandhom men, bruħi bġis nirrakkomandhom. Grazzi l-Weza, Big Dog Production, Sisas tal-li jieħdu ħsib il-sit tal-li tellaw dak il-sit formidabli li ġabuni nider nies. Il-Wejza ġatlu thank you, ma nistax najdlu thank you bizzejiet għax il-paċenzja straordinarja li għat jħubija daw l-axħar jiem u hija waħda tremenda. Grazzi l-Kurt, il-Rezo, il-Julian, il-Fran. Fil-verità naħseb għandna bżonn nagħmlu fucking sigla, bro, tipo jitlaw l-ismijiet biex ngħidu thank you għax ovvjament ħaninżel xi ħadd u. Il-bon żejtu, bro. Le, Sisas dak. Sorry. Okay. Because he sees us all. He sees us? I like it. I like it. Day by day, right? Day by day. Danny Dyer. Għaddieħla, saħħa.